Atur pengaksaman titiang Winako penglantur semah titiang saking sekedramagong candra buana sangar seni sekar hati banyar kutuh ubud gianyar wong ini mangken ayat ngaturan sesolahan beramagong Sida gajon ringsa jaraning asalan sesolahan daramagong wong ini mangken memurde pusaka murben bumi pusaka murben bumi pusaka murben bumi kirang langkung suwe ajana asampun api muing ceritanipun ledang arse para pamiarsa sarang sami aturan titiang nyaksi yang kali mirangan mali pos-pos magi sida angawe alango agang yuk di pengabdin mana titiang acap sino naging impikasan para pamiarsa sarang sami ni kemakahawinan nendan surut-surut di tiang ngelungsur pewara-wara nendan surut-surut di tiang ngelungsur pidekat-pidekat mangno wenten angin di tiang titi pengancan ritat kale ngomargi yang sesolahan nayahan ramagong kepung kerwekas ngere siang mangke aingge baru pamiarsa sarang sami sane kusumayang titiang wantah asampun iku purwakan ngatur titiang mogire wastu
Seh suwece di sang yang pramokawi ida betari kawetan sami ditiang saking sekedar amagong asampun iket talor ratu dadada sarang sami pamiar sesami mangun setatong ngemangguhang dirga hayu dirga yusuf om santi 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 om. Sangyang nilukante lama karena siringun bermujuk mari wonten ing jagat wangu mari wonten ing wanu kudu ya manusia begitu ya ning kita ngarugaken ikang wanu calio eneng gitu juga sama jual sohana ning satu anu wani wontenin wan nah dia kalau itu biperayu mas pak gitu wan pariwang le pejuang ya yan kita juga ngerusak akan ikang wan wan pariwane duh gitu po gitu wah yatne po gitu manusia ya
nak seni konen yen subuh nak seni kaya ngentungan kancut misi ngangsel wawaning malih pisan ada nggak pangcaro Aduh, Dewa Ratu Agung, yen kenah kang, meh ado atiban tengah, sing tain ngigel, aget ado PKB, pekan kesenian wali, tempat menampung bakat minat kreativitas seniman-seniman. Sehingga seni dan budaya menjadi ajak lan lestari. Suksema Pak PKB. Domugi walaupun dalam pandemi sekali niki acara PKB tetap berjalan. Ulian mekelo sing tan ngigel 5 jak gining. Doja kanti ninga kang munyin gamelan. Bibi papa nyung resek. Cerdak teraku. Ngigel. Melalui kepempatan cicengnya mekerah kakak. Iraga hitang ngigel. Ban demane. Dauh rumahnya pisago seniman. Melegendaris mekelo dan ngigel semedo mati yang balik angin angklo mah megendeng anjing ngonyang kiraga minum mesti kamu balau budina melah manuju angar kasih sang mati nak seniman kelo dan ngigel bangun ulang di balik angin, bangke ngigel, amat bobo kan. Nah, yapin gitu. Nih, ngiring sesuatu dari itu. Man. Apa tuh? Ya. Apa kesuwen mon? Ungu teh. Dadi hati bang nang timpal pesumalu. Jadi kerauh dosanya. Kerauhan. Kegiatan. Manusia. Mai aleh ngong. Weh, nak kerauh sih gitu. Manusia. Gitu lah. Ngoyong, niro sing demen magamelan. Ngoyong, niro sing demen magamelan. Gamelan niro. Cibleng kanggo. Magamelan kan ngigel nah. Tapi pebulun. Masa nyalo udang mesti duduk-duduk. Ratu Batara saking napi niki tedon. Manira tedon uli Sitobono. Pucuk saja ada. Bang serameng deh. Nemunya tedon meriki ke Bali. Mapan di Bali dengan ada COVID-19. Ada 91. 11.
19. Kajumin Karauhang. Nyumin. Nyumin. Do gamal maniro. Gamal lebih gede ke? Ada. Padu. Awang monto. Weh, ini tinggal drama nih sing arjo ka denci. Ning orang arjonya. Dudu kujang misi kalau hijel. Anggo kena cangi. Ada. Cang koordinator. Jelemu sing den latihan Sing aja. den latihan penci saya latihan masih benyah. Cang sing latihan ke nyak benyah masih. Ruo benedo. Ada kajo, Ada kelot, ada kangin, ada kau, ada rami, ada suang, pasti besuwong, ada meneh, ada beten. ada bokne sama. Ada. Kena sih. Ratu Batara saking napi tedon niki. Maniro dari Puro Corona. Wah sih, pura Nak- corona. Nak keto dilatihani. Dok kedek. Nah, nawagang puniki didang wentan tunas mumpung ratu tedon. Sapun napi antuk ngicalang puniki corona di Bali. Sing man ngerambang. Atah, Kayun ceningin kengken. kan wentan napi untuk siasatnya mangde presiden sehat sami damu hidoy kentan. Tumar orang do, dani barong landung. Apa kau tunas ningken aji? Yang cara mangken kan wentan napi wastane pesan. 3M. Wah pas, 3M nikah. Satu, Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila tuh. satu. Harus pakai masker. Oh, Kalau sakit mood kini. luang nyenang ji. Mulai jenang meluluwung. Cara cakil. Cara cakil. Buta M kedua, jaga jarak. Utawi kerumunan. menjaga jarak. Nomor telu, Cuci tangan. mencuci tangan. Ngumah limo, bidan ngumah limo, makan jadi ngumah limo, kering limo. Dekat deh, lucunya. Saya ada M belandornya. Ada. M keempat, Mulai. mulai. Sod mulai. Medar. M medar. Hmm. Sod medar. Mati. Yolas kedek jap jauh nyanga. Sod mati tambah M bensin ah. Apa nih? Mau pakai helm. Suwat bekarauhang. Udiang betaro angon elem. Jelemu. Jelemo kengken. Wih ingat tang. Ingat cang sing mai. Bener nak saibok kau. Ngen. Cai. Ken Bapak Gubernur. Bapak gubernur awak petani Kang Wang. Orang gubernurnya kan udah Bapak petani. Siapa lagi kalau bahkan rakyat menjunjung seorang pemimpin. Sing dawang. Sing ibu ang. Ido, Duagung Putra, Murdaning Jagat, Mudere Sari ne, Ajin gelah. bahagian gelah. Cek benyah banci. Sing binyah sing mimuh latek. Mat kengken itu. Nih jo, paraknya aja dua nih sekansan ben mani nikin ibiang bak pang presiden pesan tangkil. Aduh, ulap nas maniro. Ceng Cang nak OTG. orang tanpa gejala. Apa tuh? Orang tanpa gaji. Ada. Cang bemukelung ayah hari itu sing tenikin ngudiang cang. Maksudnya sedang bahag aja. Sing dojo gajah takon cang sing. Begini keadaan bumi. Tapi keadaan gini karena orang Bali kan tetap bersyukur. Ya bersyukur benar dari para Ada tetap kan? loyalitas Loyal. kepada Ido. Siap orang yang bijaksana, orang yang bisa mensyukuri. Muna mu tangkil lah. Tangkil Tangkil. Muna paman. wadah. Tangkil. Kadang-kadang nak drama semi arjo. Kudang men. Nen malu. Kudang zaman waktu man. Kanggo kena Ada. Lemu. Nah tanangkil nah. Menangkil. Nagak ciwet. Rawat pernah cai. Sing. Nyen. Jokowi. Mula rawit banyol. Aratu dua geng. Dua gong medal Pak Lungo Joko Ratu. Nah, itu nak sekarang. Siap. Nah. Ye.
nido di purian. Oh. Di puri sing ada. Sing ada. Di Merajang. Sing ada. Sing ada. Sing ada. Di Abos sing ada. Sing ada. Ya. Ijo kade ini. Ijo kade nido. Ye. Sing ada. Sing ada. Sing ada. Tapi sing orang dilemo. Pametan lugro di tiang ratu gak kunsir. Aduh. Kursi batis. Ngalih tongos, cai sing bisa. Ngin, sing bisa ngalih tongos. Ampun yang bisa nih mau ratu parakan ruwe kurona ratu cacau. Menawi semang medales kadi mangken. Napi sadewencan Yang kalih, iki yang barang tamat. Angin yang mogonya lurus bawa cano. Medaging kadiatur para kanduwe. Menawi itu wenten paice baos lagi tiang. Ya tetitah lurus joko dewa ketel bawa cano dua. Paman pengabeh gelah. Ya. Itu masih cening bagus. Di tiang ibu. Nah semang saja gelah nauin paman bekerja. Bang Presida pedak tangkil dini diajang gelah. Napa nada mulu niku mandi lakar syarat baosang gelah paman. Ia nunuk kekertan jagat. Sing nyanang paman galakar ngeraosan. Ada nih banyak buku kini. Sing mulawet sangkaning duag pamaning ngetarang yoi banyak. Tuh mawana ni panjang makajang semuanya mengadrang bakti markapin enggelah. Dia senggelah wong pawistri ngambil jagat gitu kan. Gumanti ten lempas kadi baos Joko Dewo. Gumawi sukri kang rat kabeh kesayani kang papo nahan ayo jano. Wenten ini kepunika gumanti pango sangkane gumanti medungelan kaula kawan Gusti. Amongken ya duag sang praratu bang. Yen sing kabano ban paman ajak makajang. Itu masih parak-parakane banyak-banyakin makajang ini jadi dipuri. Apa buin lantas ne jani? Ipanyak makajang setinut ngadrang ayam marakapen ning gelak. Wewangunan makajang sebab pada praga. Ada truno-truni pada belajar menjajahitan. Maka kidung kadang kita ada masih belajar megamel. Nyen ngawinah kuliah paman aja. Di tiang ibu. Pemekas nejani. Idewo subon nawang. Ibu subon yang sanlingsir. Sing kena banangkan ibu ni banyile. Nejani pemekas pangitih ibu markapin raga ni dewa nene. Sararawas ibu nebos. Idewo subo duor, subo jejak ke ada. Mula patut di dewa lakar ngitung anggung ini nejani. Cente mawanan kita. Abesik pang presida aja idewo. Ngaruruh ne badan keris manik pancer. Angon ngayomin gumin ni dewa. Pang suaja kejajah kapin Prabu. Nuraja ne. Keto nyen pangide ibu ni marakapin raga ni dewa. Nawakan di tiang ratu ibu aku. Yen sekadia sampun ikotel pawacano duwiring sikian di tiang. Tinutan setinut di tiang wantah setinut. Luwer kadisang apa mulan-mulan ibu. Wantah ragan ibu miwah yaji saning ngawen tenangan di tiang. Sampun nunjuk kadinutin baos ibu. Praptoleng madianing yuda kadiraso palastro di tiang wantah ngiring kemauan ibu. Dados eling di tiang ring baos ide yaji. Jening. Sotonen jening lakar ngamal jagat patut taki-takinin sewa ke gunung widya. Luwer kadi baos sing sang yang aji. Widya sastra sudah mau dipanikang Tribuana semenu Prabu Swara.
Kapertama patut titiang nuna saja kocap. Doan ini jusang yang ngaji wantah. Pinako dipo pinako sinar. Reng bor buah muang suami. Ien keto teater dewane maraka pening ibu mau tamu pesan. Nak mula pantas. I dewa nyajagang gumene din. So di dewa ngurone badan keris. Pang prasida nunggil di dewa melajar. Pang mabesekan ngajak dagane dewa. Keto nyanjatin pang ide ibu ni maraka pening dewa. Sebinanin titiang gagi pacang ngeluruh sane mawasto pusaka utama. Luir kadi singa pinaka kanakannya. Sekadi singa sarang dukun nyane. Yantan sang nato ngamong pusaka utama. Nirdon kewibawan. Taler. Titiang nuluh pemargen idena keling serido yaji. Tingkaning suda manuding bapu gawen yang muangguno pendanen. Asampun napi ke perwiran ide. Asampun napi ke sujanan ide. Kawi kanang ritat kalau ngamal jakat. Dados dot pisan titiang. Jagi nuluh pemargen ide ibu. Terima kasih ngajak dadu. Ya. De pesanyen paman lakat kleman ngiring Gusten pamane kita putran gelah. Bang yang canggih ya. Titiang ibu. Yen kita lautang ni dewa macara. Dumadak suwejo ida sang yang pramokawi. Apa ni api yang dewa pang prasida kedagang. Ingi ibu. Pasti ke ibu taler nentan lali jagi ngeras titi baktiri kering merajan. Mau giri wastu labdo karyo sidaning don pamargen titiang. Paman. Sawireh gelatan pariwangde lakar ngungsi alas agung. Paman kita masih bau dano tando mantri mekejang pangemit ido ibu. Kita masih kori barak kedini di Murdesari. Inggih Agung. Memargi Cokor Dewa sangkan rahayu, mogi rahayu ring selantang kumali bang yang kikiang ngemit ipun Cokor Dewa Agung. Wit, ar, aran iring ilang. Bro, iring. Ibu, yang bagus. Aman, galak. Jak megel jak mau aja. Paman. Mapan sugo pragat. Paparo mane. Iceneng suwo masih lunga ke tengah ngalas. Lane jani iring gelah kepuri. Oh, ledang jam nas galah bos-bos. Jagian wentan atur tiang pinih mabuat ring Cokor Dewa. Uno kaput dekau. Balik bos balik. Kadi paigoman Cokor Dewa ring yana sane wawu. Yana arse bacang melingih ring singasana ne. Sakebaon sedurung melingih ring singasana patut kedamping narde sari bos. Yen wantah gangkat Agung. Duaning titiang ngeton. Ring serahina ide anak durung meduwe tetakon sapunika. Sapunapi yen menawi teu Cokor Dewa kangkat. Sesampun iraoh ide anak saking tengah rewana nyat ring puri sampun wenten padewasan. Jak nyet taris abi seke ratu awi wahe samkara kadi sapunika. Jag mau tamu tor maning benah pesan atur paman. Yen unuk lakari cening alih rabi. Setonene melinggih di singasanane. Mula kewenangan kepatutan pendampingin Ban Ardo Nareswari. Kewala saja buku atur paman. Depang teajanian. Nicingakin gelah. Icening bagus putran gelanas tondentaen. Ngabot tetagon mai kepuri termaning matur kapening gelah pama. Nika mawil di tiang kurun matur kadi mangken ring Cokor Dewa.
Duaning kadiatur yana iwawu taki ning siwaka gunung wengjo semara ruang puluh ngayuso yana sampun pantos. Aduh. Nado lantas atur pamane buko kedo paman. Mirip ado putran sang nado ratu ne depokin paman ne anut ne pantas ngajak pianak gelah paman. Dua agung ngampura titiang ping banget. Mugi Joko Dewa arso titiang taler utama gumanti mana titiang mangde sayan-sayan lumaket. Sesuunan titiang rike ring jagat buana raja sareng purin Joko Dewa riki sapunika. Sapunapi yen ide yana gumanti petemuang sareng sesuunan titiang dia langit biru. Jagluwung ngatur pamane termaning manis sajan kemekan pamane. Kengken do. Piana gelah pang prasido mendampingan kelawaning Gusten pamane keto. Agung cai. Gelah nasubun nawang nyen pagodan pamane. Kaden mula paman lek sandi dini dipuren gelah. Tong tak taking tuk ne jane ado atur pamane pokok itu. Bang Prasido putran gelah iceneng bagus merabian kelawaning Gustin paman itu. Nejani melang pedingan atur maneng beng-bengang kopeng pamane. Cutat gelah sing setuju. Yeneng kanti putran gelah nyuang Gustin pamane gelah sing setuju. Ini yang palah-palah ring sironing kayun. Bumanti ngomongah titiang matur ring Joko Dewa. Dan wenten mana titiang sapunapi dua kok. Bumanti ngarianing linggih Joko Dewa sana becik sapunika. Ngenang gelah ne becik. Ngenang gelah ne luwung. Di kengkene luwung di jane tebenah. Mirip paman ingat. Kengken perilaksanan Prabu Prajone. Kanti sedo raben gelah. Dormaning wog jagat gelah ulian nyen. Ulian Prabon caini Gusten caini. Tong ne jani nadak saro keto paman matur. Judat. Gelah sing setuju. Yaning kanti puran gelah. Nyuang Gusten caini. Jengah tidong jengah rasa kena dewek tekan. Jelek kemataan wakil. Aduh raos diketo rasa tan inget kapen ngayah wakil kapen bakten wakil. Yen sing tiada wakil ini penyah uminnya wok mes subuh perlayo. Walandos, yen wakil agung, wakil sambil ngeliat bungkil daya ini semua ketah kaos, antos, jang pragat, wakil pragat. Kini itong nama Surya. Itong nama Surya kan nuriakin agung. Baik betul.
sing semitan Gusti Ayu. Kene anduk titiang narko. Sinah sampun ledang ring kayu. Sane mawinan ledang inggih napi punika Gusti Ayu. Dari sing lempas nyen buka atur moki kapinen dewek tiangi. Ulangan buka jani saja, liang pai depan tiang. Kente mawinan buka keto. Nang mai malu ireng tiang mo, Duh, pisan. jalan mo. Kene mo lu. Ne sekate ngawinang liang kena tiang ising jo adelen. Ada dini di pedukuhan di penepi siring ngiring dane yaji ajin tiang itu masih ngiring dane rakan tiang ibli ngurah yen parinikan sayang dane yaji itu masih beli rasa batnya tiang nampu nyuwun ledang ni yaji itu masih paunukan pangubakte ni moke memang ngawinang mo yen dia mau nikah dirasa pangubakten moke ngiring pau dan tiangnya sekeluarga ada ini di pedukuhan. Sang rarad-rarad saja pangubakten bibini. Uling tiang nu cenik kayang dhuwur buka jani. Serta temok ning aturang ayah dini. Yen dia mau nikah dirasa bakten mau ke kapinin tiang. Apun nun bakal agon tiang ngewales. Dini di paban tiang nyen genahang tiang mok lo. Ah Gusti Ayu. Mencet Sampun mo. panjangan malih nek pangubakten titiang ring angkat Gusti Ayu. Nika sampun suwadarmanin titiang dados penyuwun. Napi malih suecan Gusti Ayu tali suecan idena kelingsir ngelangkungin pisan ring sekian titiang. Yen dados titiang lunas ring yang pramokawi. Mogi wastu. Riwokasan titiang luati malih mriki kemerja pade mandhap presiden titiang sarang-sarang angan Gusti Ayu. Mok lo. Rasa ngop pesan tiang nampeni natur mo ke buka keto mo. Dumadak dumadik. Pang prasida kayang kawekasnya nih raga setata bareng-bareng mo. Natakin tes panas ya di astonada di pedukuhan. Sake walo mo lo. Gusti Ayu. Pas wangu pisan naosang ledang. Dados premangken mediosan dadang danane. Minap titiang wendani wang atur ampura yang pisan titiang Gusti Ayu. Mo lo. Nang bangun mo. Nang dong mo engal salah tampi kapinin semitan tiang. Saja duga semare. Liang saja bingar tiang mo. Kewala ni jani nadak saro tiang sebab. Apa nekletak inget tiang mo lo. Ingin lihat napi punika Gusti Tunggu Ayu. diang dani. Idewek dini. Ada dini di pedukuhan memono. Yang sepantas nih tiang ngajak yaji keto masih beli ngurah. Ada di penegaro mo. Apaan mo ajak tiang. Uleng tiang cenik ngemban tiang dini. Mo sinah nama. Iya, kirau. Sedang bancing adalah kelingsir. Rasa sing mat-mat jening nuturang dewek nyesel dewek ada dini di tepi siring ngalas sing ngidang jening ngilangan tuh tresnan bapone sayang bapone tahen meleh nang kenuku dan jening jen penyeruan jeningi Inge haji. Ampura yang pisan di tiang. Yen parinikan baos ajine yukti. Serahino yukti di tiang. Nyel selangge. Bane wenten magenai kiring pedukuhan. Duaning aji nentenanin muning ayang. Nentenanin nuturin sikian di tiang. Sapunapi kawet dados aji makenai kiring pedukuhan aji. Ingin patut pisan sakadi api dan Gusti Ayu. Pasrahino titiang takenin napi mawena-wenten diriki. Sedang becek sane mangkin. Durusan sapunapi kawitnya dados Nah. Sayu api ji. sing dadi benaji mekelit sing dadi benaji mekipakan penagih jening nang mai banget jening jan Ding, Sapunapi kawet. itu masih Nyai Sari. Aing titiang.
Aji jani nutoring cening. Diolas aji ngideh yenua ayu tresno kenuko dan bapa. Melang medingan tutor aji nini. Inge Haji. Diolas bapa ngideh de pesan metolian. De pesan ngenehang hidup anake di negari. Apa mawinan kede? Konen karwan anak di negari liang. Konen karwan anak di negari bange. Konen karwan masih demen kenajan. Bandingan ken hidup ceningi di tengah ngalas. Bene mirip cening sap. Inge sapun api Haji. Ide sang murdaning jagat mewanti-wanti dan nekesang. Bang wado makejang inget pasti ke teken ni madan purna jiwa prananing wana kertih. Apa kaden cening sesudok kete? Menapi sesudok nih punika Haji. Ina yang bawa malu di tiang uning nalar pada pisan. Pang bapa, pang nyai, wado makejang ni ada dini. Pang sida ngupo pira ni madan alas ni madan wana. Kateke tekeng isen ni makejang. Mapan manusia hidup di merca pada ning. Inge saya. Sing dadi lempas, sing dadi joh, sing dadi ngelewara teken ngalas teken wana. Mapan ialas ni sida ngemang merde dewek hidup. Mina kadi yeh, entek-entekan, jukotan-jukotan, to ni angon jening ngemerde ulian isen alas, ulian yeh itu ni. To mawe nang bapa, bange, bapa hidup di tepi sireng ngalas. Man bapa mekerti asa ken bumi, man bapa mekerti asa ken alas ken wana. Diolas bapa ngideh, to telepang kenah bapa lan dini hidup mati pangado di tepi siring nang wana ni. Inge Haji. Risampun wenten pemahbah Haji ni asapunike. Inek iraga wenten irik-irik penepi siring ring celengen wana. Wau dados galang apadang mana tiang Haji. Nah, tuh. Kewanten titiang banget nunas pengampura ring Haji sampun angin Haji duka. Duaning sederenge titiang tenuning yuk tenering kayu Haji ni. Bapa sing jekal pedeh, nyak ben panak ekeni metakon sing dini wet bapa dadi rerame. Sing ada kena bapa membinan-binan bapa ngelapi anak dado cening ajak belen ceninge. Kengken je cening kedo belen ceninge, kengken belen cening kedo sayang bapa kedo masih di penyeruan. Inge Haji, yanin parinikan sayang Haji ring titiang nalaringi beli. Bat kadirasa titiang nampu nyumun. Kering-kering papan titiang genahang titiang. Nen maluning. Adi res-res kena bapa. Apa ini kalada sipto nikal niben cening ajak bapa tap kala bapa mau wirasa buka kini. Sayu api pisan Haji. Melang-melang Dados gedingan ni. pendiosan pisan yuk tijihno ni. Napa pacang wenten puniki Haji. Rasa jereng-jereng yuk di bulan kalong Nah titiang kalau memang. kini dengsap cening nunasi cereng itu sangyang pramukawi mau giri wastu semeng ini sing ada pancabayo apa kaliben nuko dan bapa ngelawan cening. Sayu api yang sapuniki parinikan. Ay, may. Jalan lah, membaca dulu. Haji sapun api ang api. Rada wenten. Bedah buka raos bapa ni mare. Yen sing mula ada sipta gumi subuh ngungkalik buka jani. Mutiang dadi cening aja bapa teken raksasa buka kini. Sapun api ang mangkin Haji. Jadi dia Diolas bapa ngide denyah. tapi De takut. Oyongan ibani. jalan. Apa ben dia babani main mecelep ke natah pelekadang bener. Lalu kudiang jani mo. Ibu raksasa. Ya diason ibu sing nawang kengken rasa ngucap-ucap wake dot metakon. Tumben
Kandi subuh 6 dasa dipan wake ada dini di tengah alas tumben ibu teke mai. Apa gumandi ka sarat ang ibu teke mai ke kanang mana? Bapa. Aji pun api yang mangkin iki Aji. Ngong teke mai ke pondok mulu bakal ada takit. Yen keta je penyawis jine. Kena menwake cai subuh megegelar dui permana. Ni badan bayu ngelalam sabda. Ke wala hidup cising nama. Nah jadi dot wake medakon. Apa tu tujuan cita ke mai? Aduh harap kenuko dan benar apa? Aneh ide ngong. Tinggal delet. Anak babu tu. Ya Haji. Sanade. Aduh, kenapa yang di tiang Haji? Di tiang kage Haji. Nah, danyak kata cini. Kagak do. Oh ibu kang dotang panak wake kali deh ibu mak dado ke dah. Kali dot wake medakon. Kalangon ibu gene. Apa kal tadah ibu? Apa kalangon ibu guru ngajen ibu pangawang ni madan tri permana bayu ngelawan sabda hidup. Mungkin. Kali deh. Kalangon somak. Aja. Aduh, bisa wah, simpan di neko. Oh, jangan jelek kok kedo nak jegek. Makan. Tangannya. Aduh. Ada. Au. Ini nak. Bang, nak kita apa nak? Yen mula keta nyet tiba teka mai ni mamadan bumi subuh madan sibda dewek raksasa ngedotan manusia kalangan somah. Ini nah. Yen bo mula nyet tiba keta wake ninglah piana kejani dan suka wake apa buin kalangan ibu somah. Kadi rasa angon ibu lawat wake sing suka. Ya diason apa nyet tiba ni. Papan wakil nu dini di tanah pelekadan bener. Judat bener sing suka ke nuko dan ibu teka main. Ben cepot. Bang apa sing sana ke? Judat wakil sing suka ke ngemang cahaya apa ben kalangon somak. Ya diason wakil ngemasing mati. Wakil sing kan mengiring ke tapak. Ngiring lain, Paci, ngiring lain. Doi dewa sangat kan ni. Tuna si cang dewe kemalu ring ide sang yang pramakawi. Ide raja de wati tunasen yen bo mekardi dan tanah hayu bapa sinah bapa kal sangkala sinah bapa kal malah pedadian. Mungkin ngerti apa jadi? Manusia wardo. Oh gitu. Oke tu arasan dia. Yang mengkini itu mau kerja. Awe kana tu. Judat keraus wakil bawa wakil sing kasih wakil waduh di dalam kerjaan wakil. Ya. Boyong. Dia jadi takut. Sari buang dia kata. Bungut cilingah. Nasi lemar. Oh, bangko nus mo. Jadi not. Bangko ibu deh. Ya sayu. Ada ibu kamu. Beli murah. Bekerasa beniba. Bekerasa beniba kengken wakil melaning pianak wakil. Dia wakil manusia. Kadi rasa beburon yang kadi ada ngegenang padaknya sinah peperamo belo main bapak ni. Dengan jadi babin. Ayo kita gar kita. Yantan reboh bau kiwut kan. Yantan bentar masta kadang luntan situ. Nah mumpung ada penantang ibu kita lang. Kengkennya tiba. Oyong.
Tangi aja. Wah! Kok dia jadi yang sana mana? Tolong ibu saya ini tolong. Diolah tekan begede. Keblak kasih duduk. Gusti ayo. Gusti ayo. Ning ampurang bapo sing ngidang mempramo belo kanthi cening keplaheban bani raksasa bendan je bapo kanthi ngemasin mati ada didi uli di kedituane cening nyakup panglima ngemang bapo sumpah ning jani bapo bapo ngalih nyaman cening. Nugen aku kangkuk. Cuhut. Nih patuh pergi jak penambuh buang-buang saja nih. Ini ya. Pasti bingung ya. Tumben ngigal drama nih. Tumben ngigal drama di gedung. Biasanya Di lapangan. Gedung terbuka. Celuluk dini pesu, drama dini pesu. Yang ada walah celuluknya mekejang di keramik aja nih. nah mengirit karena situasi Gara-gara pandemi. corona. Tawang ci pandemi. Pandemi. Nih pandemi kan liwat bokene gumi internasional. Kalengan mendemi yang nih. Corona di pandemi. Menemaruh pandemi. Tapi sebenarnya dia harus bersyukur dengan acara seperti ini. PKB ngadang drama gong. Suksema panitia PKB dua. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Yang jani bokene ada drama kira-kira ada kalau ngalih nih. Ada ngalih. Nyen. Yang pas ngalih makejang bawa ke dalam puri pemainnya. Tapi sing genggen. Jak suksemo dan malih pidan ya wendan acara malih ngalih drama Cara ngalih Cara ngalih hubungi tiang topok www.com.suge.ngalegai. di ngalihe Gratis dimulihe. bayar. Oh yang ada. Yang ada tunas. Yang sing ada. Tagihang ibu nih. Aku udah. Nah biasa. Pidan sekonden corona. Ukuran konten corona pada biasa bayar. Aku udah. 1 juta, 1,5 per orang. Jani. Angwang. Bedik. Apabila dinas kebudayaan raga ngelah udah nengigel ke beneman. Pidan. Pidan 1,5, 1 juta per orang. Jani. 3 juta per orang. Ngeliunan saat lengah. Amburu ibu dia. Kabut sing dadi yang irago dadi pergina Bali dadi seniman Bali deng orang pipet Banten tunas. Banten. 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 Ingat ngai Banten, ingat kenwidi, ingat magamu indu, ingat tang ale drama. Untuk kan. Apa Banten? Hah? Apa Banten? Pejati daksino talu habungkul. Kalau bengung. Adi bengu. Nyoh habungkul berak. Misi bahasa gemal maong. Adi jelek-jelek saja. Bodi 3 bulan tanding itu. Kanggo gitu deh. Sing misi pes bolong duang kepeng sama barak. Berangkat. Sing Men? tidur nih misi amplop. Amplop apa deh? Sesari. Sesari. Sedikitnya 100 ribu. Sedikitnya 100 ribu. yen sing man sesari. Kangwang sesantun. Sesanten. Sedikit setengah tunas. Yen nicina sama. Satak tunas. Yen nicina 500. 1 juta tunas. Adi menekan. Naik turun tensi bisa naik turun. Panas tubuh marah suhu nih 36, 37 gitu makanya marah. Yen sing man sesanten. Sing man sesantun cai sai kangwang sesayut. Sesayut. Sedikit man uyut bubungut gini. Tapi ibas lebih. Drama gong dumogi lais. Lais. Nasice sarang sami ngiring tepuk tangan pengyak man lais drama.
Bangseng Pasti pulas lais. pangabulane peng sasur gigal caro pido-pido. Terus gigal. Terus gigal. Penabuhin nih den aja. Nih kan besisan penabuh ini. Nih nu muda-muda nih nu nih kan Nih tukang tiga kece. kloter, nih tiga Nah, kloter. tukang kece, tukang jublak bensi. Tuh lingsir-lingsir. Tuh besisan kerupuk penabuh ini. Panaknya ada. Jadi Cucurnya ada. panak-panak nih penabuh. Suk semua penabuh duit bayar tepuk tangan buat penabuh di tiang. Penabuh sing lagai betawango bergino kainnya masih gamal gajrot karena cang jaruh padahal cang sing hobi nih gitu. Maksud si ngopi itu kengken. Sing demen, Pantas sih sing lakurenan. jijik. Yang nepokin. Jorok. Yang bang. Aduh. Sangka drama sing ada ngalih hulian muluk-muluk. Tangga cang oren kayak. Celuluk baru pesu dini masih. Oh. Rajo dini pesu. Cang masih dini. Satu panggung. Ada Tanggal di celuluk. bencangkal berurusannya kita dan sakal sing kayang jani sing ngalih Sing kurenan. man ngalih kurenan cang. Jomblo kayak jadi bos 54 umur Adi cang. bisa jomblo kengken unduk kita. Memen cang besnya lamis. Nih abang kurenan sing setuju tuh kurenan sing cocok ini. Memen Kayak cini. jani sing lagu-lagu Memen nasi ci cok, kita. Pak. Memen cang. Yang bagi cang setuju tuh. Jadi gitu. Karena kenapa orang tua memberikan seperti itu? Karena orang tua pingin punya menantu yang baik. Sangkal cang oren yang cai jani kal ngalih kurenan. Benar? Harus pilihin kurenan itu harus kenal langsung juang. Harus pelajari karakter seorang wanita. Oh. Idodane sarang sami penonton luar biasa tepuk tangan iki. Harus karakter. Ajak siu penonton. Tawangci karakter seorang wanita. Mencirikan Mencirikan karakter seorang wanita lihat dari cara berpakaian. Oh, Pakaiannya toleh. apa tuh? Toleh pakaian yang paling mencirikan karakter wanita adalah BH-nya. BH. BH-nya toleh. Setiap nepukin nak lo jangan oleh BH sih jak. Sehingga berkenal toleh Dipolisikan, Cang. BH-nya. Yang berkenal toleh BH-nya. Oh, kenal oleh BH. Iya nado senak mau BH Warna pink. pink. Itu artinya wanita yang romantis. Oh, dumugi penontonnya wendan warna pink niki. Romantis. Dia ke periksa cang besik-besik. Tengok-tengokin punya tengok. Jangan tukang periksa BH jadi warna pink berarti romantis. Romantis. Iya nado warna merah. Yang ada pakai BH warna merah itu artinya wanita yang pemberani, berani bertanggung jawab akan keluarga. Oh. Ibu Sulasri pasti BH nih warna. Bertanggung jawabkan keluarga. Yang ada BH warna kuning. Warna kuning harus hati-hati. Patuh cara lampu traffic light harus hati-hati. Biasanya demen selingkuh biasanya itu. Oh, astung harus yang ada mau BH kuning dini. Yang ada mau BH warna putih. Warna putih juga harus hati-hati. Engken. Biasanya ke dewan-dewan bakal jeremangku bin pidan. Cocok. Oh, Lai-lais dari jero mangkuman sesari. Oh, jeremangku. Yang ada nak loh mau BH pojo warnan BH nih misi bintik-bintik selem. Apapun warna BH ini mesti bintik-bintik warna hitam. De juang. Adik gitu. Tendak lu kumel ada nih. Oh, Sing demen ngubah BH, sing demen ngubah Pasti BH. ibu ini gitu warna BH ini. Yang ada nak loh sing dain mau BH petang tengah lemah lihat. Semangan sing, Sing. tengah sing, Sing. petang sing, Sing. de juang. Adik gitu. Tendak lu stres ada nih. Stres-stresan. Weh, kewasan ngalih kuranan. Sangkal toleh dari postur tubuh. Engken. Ya nado nak lo tundo ni bidok pejalan ni ngesrek de juang. Adik gitu. De madan buaya ngangsal. Pajak caro siap tinggal kuranan. Seret ke telung bisa pegat sandal. Hitungang BH mengalan sing payu-payu cang yang ngalih duaso di sengnya cang sinto landa pukir sengnya. Njek duaso besik kalih cang. Apa? Perang bakat. Perang bakat. Keliapu jo bakat ben klik itu karena urusan tuh. Awak Jani pusing laku karena sice cang sing jo urusan BH benurenji. Mengenap hitungan ji. Kalian tadi bener bin manian kan dibawa ngelaku renang, ngelap anak lungan, anak pengarus keren gitu. Badannya belum. Encara bidan cang ayadan aloh mimi bapan cang awak mau popolani topok adan. Halo, Aloh, belen cini? belin cang tegah hilenju adan. Itu ayadan. Aden cini lo? Anilo belengkeng adan. Halo, Yang jani len, ijo aja magai, dauh macai. Oh, Niloh putu setia di nanti mangsiani adan. adi misi mangsiani, Banak mangsi selem, ni nak loh selem mangsiani adan. oren ganti ada nih. Unen bin mani ganti adan panak eme pang lebih keren. Nyen, Badang wati yang gue ketangnya. sinyak keren tuh. Ya keren. Sinyak kira bisa gancang jadi tawang cia dan. Engken. Nilo putu intan purnama Dewi Sari. Bos lantang. Bos lantang. Sang yang suratmu kewah nyatet ben bidan di Madin.
Pos iluh putu Intan Purnama Dewi Sari jak singkat ngayadan pengaluhan jarak jang topok. Balo. Singkat kiki ajaran. Tuin, Nilo putu Intan Purnama Dewi Sari. tuin, Putu Intan. putu Intan. Yang cuma jangan ngakuin tuin, packing jangan deh. Ituin ada nih. Nilo putu Intan Purnama Dewi Sari disingkat. Tuin. Tuin singkat. Nah, Bapak nih. bapaknya singkat ngau deh. Ngen. Pak Tuin. Singkat. Singkat. Meme nih. Mek Tuin. Dadong nih. Dong Tuin. Pekak nih. Kak. Pekak nih, pekak nih, pekak nih. Pekak nih. Sing aja-ajain jang jorok. Maksud Pekaknya dia singkatnya pekak putuin. yang tersingkat. Yang singkat kak. Sing dah disingkat. Jadi singkat. Siapa jajan ini? Dini di kesirar namu. Satu. Oh nyatu nih. Ngomong lagi Ci. Ada nih Dini. Dini Ngiring. Gusti ngurah ulan daru. Ah, Kuala nyam-nyaman. stres-stresan. Kopeng ini nak bu, meme ini bisa, meme ini bahasa Inggris. Oh. Bapak ini bangsa Cina. Tak boleh kan? Mongol mo. Oh, mesti ngentut. Nih bu ciri, dua gongnya kekini Gusti ngurahin, aku milu. Menggelam-gelaman ini. Betul kan bolone jelam modonnya. Ada caruk bulog dekat nih. Surah. Nanti. Mencinyen, Adi sih. Ci maksudnya Ci. Jumun itu. Nyanci. Dijang golek tuh golek. Dia dopok. Oh golek ya topok. Gusti ngurah Paling ilah-ilah halen sing ada ya dicuci. Ngoyong malu ditunapa. Ngangsua ngomong. Yang kelpesuna. Itu dan pungkat. Ngoyong begini. dituna. Hei. Urusan nak nyam-nyaman lo gitu. Wah. Nah. Si ngoren saka nulung deh. Kedaten. Aja dikit. Bisa uyang-uyang kali. Ci sing lagae Ci. Ini nambung ngidang nak ngidel uyak sini. Terus yang lagae Ci. Mau pincar gumie. Tawang cini. Nen, Rajone wayah titel nih. engken. BA. Oh, sarjana muda deh. BA. BA. Bongolane. Ci yang di kiri ngomong pirang, yang di kanan sih. Yang udah latihan berpikir. Biar ngidang aja kok. Nggak stalking ada. Latihan. Aneh nang bocang hidup oh. Pak De. Ade. Gusti ngurah bagus. Gusti ngurah bagus. Oh, Pak De granat. Jangan berpikir yang kekini rajo, adi awet apa minum ini? Wah, si sing nawang. Jang nu cenik. Oh, Pekak drama. bekak rana. Papan drama. Jang cucu. Cun drama. apa sih yang lekanan? Tidak. Bidan. Kone lekan di kidu. Konen lekan. Meme aduh mitrain bidan. Ugan ci konen lekan nak beleng ke memen ci. Nah, di bawah. Neng ae beleng tetawan ci. Siro. Cang lah. Oh. Beroyot gini mah.
Niki sisan kerupuk malah siki ki. Hah? Sisan kerupuk. Pade ben bidang ke dalam puri pade. Duh ngomong orang pade. Nyanan ke Juma mare dadi orang pade. Niki Jani Gusti ngurah bagus. Gusti ngurah bagus Wulandari. Bongolane. Nah, Ada kumat bener. umat jangan-jangan nih. Ingat nu main drama, Pak. Wah. Nek olas topok ngajak ngibur, Bo. Ngajak golek. Sen kedo medam mah Juma. Dong ada pemain drama negak duit kali ini. Bangun pakai wah. Tawang dode. Ente Sakit tawang. Ayang. Ampunang repot yang di belakang urusan nih. Nu kejayaan drama kayaknya. Apa? Nu kita. Nih pengadang maklo hidup apa raci? Oh, makadam kalau hidup. Sangka lawet kini tawang ci apa Asal minum? demen Apa minum? maklo hidup. Minum nih. Oh, Formalin asloki. Awet. Formalin ngajak awet. Awet. tapi ide dua gong Gusti ngurah bawa kulas deh. Tadi gitu. Oh, ngulang-ngulang kuda bawa kulas kan. Bungkung nih tuh. Waya. Kulit deh. Belian cara limo cara jubal ngai-ngai. Mau blodotan kulitnya. Ada bos 90 umurnya kak. Kira-kira. Mode. Mode. Kuda. 80 sekian lah. Bong lah kumpi. Hasung Kopi. karo pangsuwe nyenang niki bapak tiang mangda wenten panglisir Amun bayang hidup kadang awak bangke casa kengken. Iya. Nina tuwo boka. Irago nunasi cang pang selamat irago. Ratu Eh. curah. Jangan. Nih, penting nih. Tapi tuh. Penting sana. Oh, Melang-melang bang ngejar. besok betlah. Baiklah. ayo Oh. nih dulu. Besok betlah. Lanang kilang ajen ya. Bang Happy. Oke nih. Bersenang-senang. Unas tidak, Teman-teman. Kualang yen benong abo sepang jelek ken yaji sing jana pipis. Ada senyum. Rayu ajen yange. Hei. Pang pesu pipis nih. Kadut. Oh. Angin melali. Oh. Nah, Eh. kalau ingat nang angin masker was melali. Wih, ngangon masker sing Tetap Ya. angkat protokol kesehatan. Narji. kesehatan. Gini. Hai, sakit tuh. Oh, yes, gal. Liunin lagi tuh. Madar tuh. Ada tuh. Senyum. Bang, liunan politik. Cara syukur iwo. Pasang KB. Ada pasang KB, pasang tape, Unas Sugro. pasang tape. Sugro ada pasang KB. Pasang KB lestari. Sap. Ini yang ngotang matol dasi di mana tawangki. Nah. Bangke tiang bangke. Jadi miagan penglisir Ampun drama. aja. Sing pesan cening bisa ngingaran sepang timpal. Sing sanawang pengguna dike. Kengken sepang rerama disupani ketemu cai. Bang munyi. Hei, bang munyi. Mirip rasa cening taen. Ngenah kang reraman ceninge, ngenah kang nyaman cening ada di karang. Taen. Nah, Kenapa ini? Nyala nang kewirian, nyala nang demen, sing taen ngenah kang nyamu cai. Apa napi niki adi jak bingung ya le. bingung. Dia nggak ngerti. Ulo saya ngerti ci.
Wenten api ji. Keni kena jajan cikin panak bener. Nabi wenda du. Kadang tiang ten duka aji. Aweneng tiang jagar gitu mana bacang nunas Cina. Kendan ji, pun api niki tadi tuh. Kau udah ngerti ratu ke? Udah ngerti? Saya ngerti. Udah ngerti niki. Cuma emosi deh. Oh, ciseng nawang. Sing nawang. Ampun, Dot, no. jadi pang nawang kengken rasa sakit taten bapak sido cinawang gitu. Ampun no, mau cai-cai ji. Kengken bener pedih. Makin ngajai jauh. Sing dadi mencai-cai. Nah gedenan tuanan ini. Ura bagus, kendo no ji nang ngedang jodoh kan banyak-banyak na. Urang bagus Pun api bongolane. ji. Ini Rana. Yen dot kurang nawang kengken sujati sakit taten. Aden ci. Biro. Aden ceninge. Punapi. Gusti Ayu Wulandari punapi. Dot cinawang. Ini pun api. Keplaiban bari raksasa. Wah! Lai borak satu ji. Ya. Wah! Aduh! Woi. Kai jadu. Aden ya play bagi raksasa. Mana tu kai hijau? Kali Aden ya. Hijau kali. Ya, iya lah aku. Wah. Nih bos kenyang yang sedih Jangan pasang tiang aja. Lah curang bapa ngelapanak Aden ceninge. Iya. Sing sido bapa melaning mapan bapa subuh madan tua. Jani nyat ceninge kengken. Ya yang sekali pun itu bawa saji bangke yang dijang. Baca ngetot uri yadi. Yenten perangkat pendiang raksasa tan prama sukot ya. Nirdon aji madua ukut yang. Nah yen keto Sirut yang. Oh, ini ayen keto jenyat ceninge kenuko dan bapa baten ceninge ken raman ceninge. Ya. Ale Aden ceninge nih. Tuturi lampah Aden ceninge jabo keni raksasa. Wih, jangan. Ke walau pepesan bapa dia ken cening. Yen kanti cening ketemu keni raksasa sida cening kematian. Ya. Mati ku Aden ceninge. Hidup Aden ceninge. Sida apa mulih arep kening bapa. Yen sing kanti bakat ceninge dosan cening melipatang ngenyek tanah pelekatan cening ini. Pak yang kena jono mati yang raksasa malu. Jangan mati raksasa. Supo mati raksasa malu aja ada yang ngemule. Raksasa sing mati. Hah? Ya raksasa sing mati. Sing mati. Kengken. Yen sing mati raksasa ci mati yang cang. Ya. Beli haji. Bang yang kitiang. Nirdon dados pupurusan iki. Yen sido nyenuelan. Apen kengken gedek pasang bapa kengken nyat bapane nu bapa sayang ken panak maka dado berjalan cening bapa ngasti tiang uli di pondok pang sida rahayu sida lapdo berjalan cening Tan mau bekal nih keje. Ah, tukang bekal. kalah sih kayak mulai bekal tawah Usah ada dagang. Dan ada. jalan Lurus. Wih. Rek. Yang nahan kayu nih mangkin. Oh. Mantan Ratu Elin luas ngalih hiburan. Metajan. Mangkin ido yari rah. Rakyat dijual Betul. lah. Hei. Iring. Makan. Cining ah. Nek nekat di tengah alas. Oh ini nih. Nabi tuh. Aduh. Guguk Nabi nih kok. Ini apa tuh? Punya raksasa nih. Wah, nih jama getak. Di tengah halasnya punya kayu pak. Punya kayu gede-gede mau kosot aja tipane kerat. Oh. Kalian siapa nih getak? Kayu gede. Kayu gede. Mekosot. Hah? Wah. Enten mau nyin kayu. Ada punya raksasa. Masalah ini. Ayo. Woi, Ayo. foto. Tapi punya guguk tuh. Ayo nen. Guguk. Yuk. Nabi nih ke Nabi nih. Apa? Apa?
Baik. Aduh. Ada naseng yo memunyi. Makin puniki caranya. Raksasa aduh. Giring latih tuh. Ini ngapa tali sih? Kengkeng caranya jadi. Atur pun nambah lagi. Dikit-dikit. Benjap bawa mencelap. Mencelap gitu. Dang. Oke, so, Segini. si tukang kedang. Oke. Ayo, sasu, main. Oh, ngoyong nih. Oh, ngoyong nih. Kedadang. Jadi udah jadi. Nar, Ya. ngulangunin kadiraso ditelangin wano nang cinoli. Punyan kayu gede-gede. Done sadorop. Ngawe ngetis ngelangen. Ipun ni cemara mau jejerat tuh. Awit. Aku suara kang kagiri-giri saja roning Wit, aduh duagung. Ngelangun yang pisan ke wenten wano, akeh wenten suara. Apa buiritat kalau punyan kayu ke ampuhan dening sang yang wayu. Inggih. Serius. 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 Nar, Ya. sebinanin ngawerne gelah. Itu masih cahaya Ya. dadu. Cahaya nawa. Nih, mungah ring sejoronin sad kerti madan warna kerti. Inggih. Sebinanin masih punyan kayu lakar ngengkeban ya ibu buron. Sarwo mangso sarwo megala. Betul. Singa mergo menguasa melenan. Luwir kelawani panyak kelawan sang nato ratu. Nih sing nadi palas. Wit. Sarmaku ipanya kalawaning sang marago guru wiseso luwer di gunung kalawani padang Tapi guna ni ala setan pusing. Nah, kalaning tumira gerat gerit kayu masalil Ya namun kita kerasmian alas di waktu ngalangan yang pisan. Diastun ragu ngoyong wenten di alasnya kadi swarga kena. nah, Ya, nang cinole. ya. Adone madan kapuk alas. Wenten kapuk alas.
Apa adane punyane gede rob. Bermun. Bunganyane barak makiraban. Ini. Ya walu kene. Ya. Ya wano kula wisalo tika padahano. Dan iko tanpa sastra. Ini. Wadano makucen. Luwir sekaring sami muro babang nangin tanano wangin itu. Ye niraga. Imanuso tan ngiring ide sang yang ngaji Saraswati tan menurut ide sang yang ngaji. Kengken do caro apa dane kapuk alas. Warnane ne rob barak. Kewalo tan sugane ring mambu. Tan maguna. Dayang pirang rasa wenten anak metu tangisan. Ngidih tulung wet. Aduh. Wet. Ada Lana. Patut waspada. Nyenawang di tengah nalas gampang memedito. Ye. Alon-alon palu mo coba. Jangan. Balik. Jangan ya. Sakit. Lar. Nang melang keletakan. Tuh ada gua. Wenten anak istri nangis nunas tulung. Sampun apiang mangkin. Eko nayo makin lah. Ini senjani. Tali alih. Nyenawang ritat kalau ngedat gampang tonyo. Mimira Kalau malu saja wet. Yen gamang Kelaren. tunjat nasne. Iyan Nah. medi. Tunjat nasne. Iyan wong samar. Tunjat nasne. Apa? Ale. Nyala lu. Ale wet. Alon-alon palu mo coba para tuh. Yang dikit. Nah. Ruangan nyaman sini pelai bang. Wet, tadi cilang wet. Jamone. Ijo cengelnya Siap, tadi. siap lah. Di supermarket. Supermarket. Tinggal nu pedalam. Ngale belangseng kewah di tengah halas saja. Sawang si gen kompor ngon. Tong. Nah, nih. Kor dewo ring ajang. Itu yang riki. Ci di tengah. Jadi tot uri anda yadi. Oh, gitu. Sago aja nak. Alon-alon. Ada juga, ada. Melang dap tali bangsing pegat weh. Tapi iya, ampun lu semua. Cewek man, cewek. Cangseng bani. Ada sang bani. Cangseng man. Aduh, yang tawang kene bunuh diri. Weh, tong udiang lagi kematian ibu. Tiang siro sangkel tiang. Sanggil mas. Tiang tawang kene sing nih ngedeng. Nyenawangnya tonyo mesilomannya. Kata semana becik. Nah, Jero anak lanang sarang tetiga. Di tiang aturang suk semua banget ringangan jeroni. Dua ning jeroni olas, mapi tulung ring sekian di tiang sarang. Weh. Memedi. Yen memedi. Mati, Gamang tonyo. Di beten cunguh ni seng misi. Siang. sini si cekuakan. Batis ni seng antek tanah. Kata-kata. Cek. Nang praktiak saya. Cangseng bani kene memedi. Apa tu? Nak jeget. Kene memedi cangkal ngubuh. Weh, yang saya memedi. Apa? Belum mau. Yang orang lutungnya. Ih, Tiang puniki wantah Nah, manusia kesengsaraan, Bang. Jero manusia lutung. weh, Ini jero bojog. muta. Tiang puniki wantah manusia jati. jero. Manusia jati. Ingin patut pisah. Nyak aja yang. Ya. Alu-alu ngajak iya. Mengari uruhara. Kemudian mudah kayaknya aja ya. Nak jeget. Lang tali ya. Agat masih nake lanang ni nulungi. Yang Lanang sakit palu mirip bocok. kengkeng penadian Makin nampak. Siap patut pisah. Durus mereka ngaturan dewa susep. Jaga jarak. Orang puniki Gusti Ayu.
jero anak istri. Ayo titiang jero anak lanang. Sayu waktu dan kejut titiang. Dua neritat kalau titiang majalan meriki sarang tediga sarang parakan titi. Dados ragone ketulung-tulung dari kering. Guone. Yen dados sidang mau pitaken. Sapa sira jerone dados wenten dari kering kelangan guone. Nah, ada benar. Titiang dan juari dulu sah. Inggih pidaging nawagang titiang jero anak lanang sarang ketiga. Yukti sane wawu titiang wenten ring plengin guon. Duaning titiang kepanung ngantukipun raksasa jero anak Kepandongan tok raksasa. Inggih padung. Diculik. Diculik oleh raksasa. Raksasa, Sayu akti. culik raksasa. Inggih jero. Lemo apa raksasa dodot? Biar raksasa. Sobat lemo. Sekan nih sekan. Sayu akti bisa. Culik ke raksasa. Oh, tiang paling ke raksasa. Dalam. Mungkin Jero. Sane mangkin malih titiang wawan. Indeks wadas namo. Nah, Sapa sira dados jerone. Turing dije pedunungan jerone. Inggih jero anak lanang. Yen ing kedah kayon jerone. Mang ning ring sekian titiang sareng kalih. Inggih dados jero. pakenan. Sira dados wastan jerone. Mungkin wastan titiang. Onden orang adan bebangkas-bangkas. bangkas yang kanti bersama tadani bisa. Mati. Nampak. Wastan titiang. Wanta. Wih. Nyuk nyaman. Nyengan. Nyen kuna adane. Tiang madan nyoman wanta. Kalian ada Oh, ngomong koden. berapa? Ciba takon, ciba. Mungkin wastan titiang. Wantah Gusti Ayu Landari wastan titiang. Ada. Aduh. Ceng. Agun. Kengken ya kengken. Pare di ngakadan itu cuma Ada anu kasih. belas memang nyambut. Cibanat bulan batas bubur ci. Gusti Ayu Wulandari. Ane niki sira. Nah, tiang Gusti masih. Putingin. Gusti Bella. Usti Bella. Bella Sungkawa. Bella Sungkawa. Ah, tiang Pecekan peniruan matur sapa sira dados ni. Ah, di tiang Ketan peniruan ada ada rumun. Gusti Ayu. Di Ketan tiang nak digek. Inggih puniki wantah mok titiang. Mo. Puniki wasta semeton nyan. Puniki wantah penyeruan titiang. Penyeruan. 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 Parekan. Ida Duagung. Oh, beli para. Ari. Oh, beli panrekan lah. Yang Aren Ida. Ada itu. Aduh. Raen Ida. Orang itu. Lain itu. Pasang kabe. Do nyemak kini. Adi. Ampuran di tiang Ratu Duagung utara. Ngawang lagi Weh apa? Lainnya kocak. Nih tali sat maka penegolan tresnan beli cekede. Melang apa? Ais. Terajani tali bang beli yang ngebukti terus no. Makanya dia Cinta. gak nih. Siseng ada bayu. Cakal di mangku. Mangku. Nah, Mangku jangan apa? dong. Beli yang tadi mangku. Mangku cet nama. Oh, mangku kayangan. Weh. Kayang bedan Oh. kada ada di mangku. Yo. Ilo masih tuno pariakse. Praktiakse nang doli. Yen batas kok kene Duagung. Angel mon. Dengan tiang rain atene parekan. Oh, lain kada nang sembetan. Oh, cita wa. Oh, bro kene Linjo penyanyi kadira nang nih. semangset ni subuh. Memang sit. Sepangkit Kecil itu. Nah. Ais. Siap. Gerak. Weh. Inggih jero anak lanang. Duaning jerone sampun uning ring sekian titiang sareng kalih. Nek makin melet nalar titiang mang nuning. Duaning jerone sane ledang nulung. Yuk dene jerone puniki sapa sira jero anak lanang. Yu. Mu ayu jagelah kapin ini ayu. Gelas sing adolen mulo tuah. Putra ning jagat
Murdesari gelah Dados nih. Joko Raden Dewa Jayeng. Gusten di tiang saking jagat mudra sari sapuni. Benar. Aduh, dong. Ratu aku. Ampurayang pisan di tiang. Yuk tene di tiang tanuning yuk tereng lige palungo cokori dewa. Na memangkin pagehen di tiang. Duale nang bangun ayu. Tadi angan gelah kapinin ayu. Bini di tengah alas kesengsaran. Keseplang bani raksasa. Jadi gelah lakar membetakon. Ijo raksasa nih. Mirip ada di tengah alas. Ratu aku. Sayo aktivisan. Saking nuni semengani raksasa nenten wendang. Nika temawenan palungo cokor dewa presiden nulungin di tiang ratu. Mirip raksasa nung lalano ke tengah alas. Yan kemana untuk titiang menawi sapo nika? Tuaning penwentan ipun ringguan. Makin wendan. Sing ada di gua kene nah. Makin semangat niki sapo sira. Ini sing ada lain mulut tua parekan Yang gelah. padakan Parek Irawit. lin suk semuanya tiang beli suka nulung buku Yang datiang. ada nih. yang komang Beli koma. mang koplar. Cocok. Satu dua gong putra. Dados tios pisan menawi raksasa puniki Ini, nah. rawa. Beli rasa Bang sing soto. malam tikoy raksasa. Jalan-jalan. Tenang, ini ado. Mai betali. Ada parekan gelah, ada gelah. Gelah bisa dia lakar nulungan ayu. Jalan. Kiring satu dua gong kiring. Ayo. Bang sekati bakal raksasa. Ini. Satu dua gong. Aduh, mau beli deh, mau beli. Satu dua gong. Puniki sampun Dong raksasa. nih raksasa. Sana sasa beli. Genggen, misanci teko men, misanci. Misan. Nyentuh. Seng misan. Apa tuh? Pisago. Duagong rasaso. Tangan raksasa. Coba mana? Wentan duagong rasaso. Duagong wentan raksasa. Oke tau. Uliannya nyaman sini ngaco ngomong. Makin Oh yang malu. Demi si ulap-ulap gitu sing tadi. Ibu raksasa. Doang. Sing lah kena ibu. Nyang saren anak lo. Ibu nawang. Yeni singoi macan pepadunnya nih. Yen ibu raksasa. Nih ada wakil sang kurso. Sang kesinadio. Yen saja ibu lakal wanen. Ngetoang nih madan jiwa permano. Wakil awan. Yen mula saja cai wanen. Tekan anak Lo, man. Yen mula tibani. Ni lawan. Keke kena si sabatan nasi. Ada beli. Adi nasabat ang siri. Ini lemon. Nasabat iseng kepalu lapangan jange. Gaden janggung galang. Weh. Ibu Bro beli. raksasa. Kade ibu jang wanen. Ye. Mau badeng. Nah, sang uyang-uyang jemaci. Gue melang caplok kan gak bisa ngawang-ngawang. Lawan tu. Kengke. Manusia apa kekerupan? Eh, Sangapu begitu. manusia Oke, bagus penegaran cai. tu. Enak. Sing mimpas cara munyin cah ini mirip sokonen cah lakar mati. Diko dituani adalah karena konon nyen yang ngemati yang merejaya. Nah. Aduh lihat. Mulo tua putranin jagat Murdesari. Gelah Raden Jayeng. Beratu cangkak cemangkak sakti. Yan tuku kita menurut yan tuku kita perhatian enak. Ini jela kena kawin sesan. Ayang wanen nih. Nangtang bayo ipun. Yen sebegitu. Jalan. Dengan keririan ibu nih. Ratu dua gong putra. Yan sama kali yang tanah bau timu teman. Menang. Raksasa keliwat. Bang yang ngurus lanang nih. Mereka dia. Sekarang saya boleh. Jangan lo beli. Udah lengkap, jangan beli.
Wih, bayang yo. Anu mah kawisesan. Iki kan iya Dados. hidup gitu. Mulai. Dados permangkin kasur. Negara. Men kalah juara taekwondo. Wait, oyo malu. Ini. Dong ngakak ibu kedek malu nah. Ibu doang. Dojo manusia apa dane raksasa cangka cumangkah cara ibu. Kadiraso gunung gede. Tudeng wakegen lakar. Benyah. Kalau kene jane. Tanang pateni berenjani. Ya, nih lawan nih. Iyan tuku gitu perwira. Wah, gila kena kawisesan. Iya, Kures das itu. Oke, dengan mulut dan tapi dia dah. Anjing sangang juga sakti mau teman kalah juga. Ya, orang dua Nah. Ya. Kasur. Satu dua aku medangi dua aku. Medangi paling cokot deh. Kasur. Dados neme sekadi puniki palungo cokore dewo. Dan sapu niki deparine kane ratu dua aku. Enak. Yang diamu niki kane rasa kawin sesani pun Kamu lawan raksasa. siri buntu. Subuh-subuh. Masing mari untan yang kapan. Palungo cokot dewa meraga aku. Putra kedung jagat kane rasa kasur antoki raksasa. Yen sapu niki parine kane mangdo cokot dewa nenten. Keni panca bayu. Nurus sang cokot dewa makaon. Bang yang sedih tiang iriki mangdo satru sedih tiang. Yu. Doayu ngeraos kok itu. Kelas yang adolen mulu tuah ke satria utama. Lar, dia masih cerawin. Inge. Yen gelalakar medulak wali kemu kejagaan Murdesari. Inge. Kengken lakar pekrimik banyak. Ering dijaga Apa benado nag apa dane mesah-mesah Murdesari. Ering dijaga nah kepurusan. Nirdon si ratu kau cap sinatrio mau tamu. Pasti ke gelah kesenengoh pecundang jangan. Betul. Hei, ibu raksasa. Yaldi Aston wakil akar kasor. Wakil akar ngemasin palastro dini. Kudiang man. Nemilip jani galahi mulai ibu nengalah. Cudet, mati yang wakil. Sampona ratu dua aku. Dados asapun ike palungo cokoran. Ratu dua agung putra. Kecengan mekaon cokot dewa sampai ngiriki. Samponang cokot dewa pramu beloreng titiang mekaon. Beli aja kusten bini budak. Urus sang budal cokot dewa dua agung. Nirdon gelalakar medulak wali kemu kejagaan Murdesari. Kudiang Dewo, dicari. Nana Prabu Jayendra Putra. Kengken, kemudian janyang jangal. Yan mengkene po kita satrio mau. Nah, dengar je. Dewa. Mangkir nganakan pawara-wara siri pun juga ya mau. Bawa mula kasih natio mau tamu, Dewa. Apa nano inguni pingkun siri sangi yang nilu kante. Wala makane siri buntu. Belum aku mari wonten ing marga. Angwas-ngwasi kang wane mari wonten ing jagat. Apa niananu manusia? Amaras tiang ikang wane jagat. Wait, Penuang siri buntu anak dah. Dudu Agung, kadi aturipun unaro, tiang puniki wantah ngeriksik ini kiring sejero niti wano, wantah di tiang puniki ngelanggol. Si Rojo Purun jago pacang kerbedo, ngisiang ngawak-ngawak alas puniki wenang di tiang nada kinjana duri unaro. Oh, mami tanian siri buntu biporail mak mari wonten. Nah, wenang. Nawagan titiang. Aksama yang titiang dados purun persangur ini. Puniki ibu sayu waktianipun wantah
Dari ya sampun itu. Inggih. Ma bener sih dan anak yayen putra. Inggih titiang. Apan kita angelaraken darmo satu. Mangke siripun tu biperaya mapaweh ko gitu. Apaan? Dewa ngelarang Prabu luwih mau tamu. Beneng kene ibu mapijo pejalan teken dewa. Kita ngadun. Yang samang kana ante kakana rumuku. Mangke siripun tu lumaku hangama di kang waris satu. Nah, Angge yan sampun Wait. lurus-lurus. yang mula jatuh karmo na sing jo. Tar, Ya, kekudiang nih madan jatuh karmo nemu gelang sing tawa. patut. Kiri pengenaan di desangi yang pramo kawi. Inggih. Wait. Musuh sing tadi ban mati yang ban senjata ya. Pengerasa ramon ngilang. Oh, nanak yayen putra. Iki anu waris haruma kengaran persemur beng bumi tanah. Wing dewo. Ni madan pusaka murbeng bumi. Ni nandang punut dewo. Enak, kita ngomong ikang senjata. Yan anu manusia angusa kasih ikang wano cale. Mati-mati bubur anak-anak mari wontening. Jadi dewa wenang munut pusaka ni kewala. Iyan manipuan ada nak berbeda bani ngusak ngasih jagat. Dewa nyanang mau belo pati. Kan Itu juga. Yan hanu kita marireng eranang ganda. Yan tan kaposanku kita ayu kita ngamati kawan. Inggih yang betari. Yana sampun iko wantaring pabanti tiang kena tiang ini suwe candu. Sabinanin sire saneng usah ngasih ring sejeronin wano niko patut kepercaya yang titiang. Inggih. Yang ring sejeronin payudan mina bidang ring sejeronin nangkepin mesah. Yentan mesah sane membuat pisan nenten ke warung gratis yang jadi macam. Ma bener. Wah, kita ulan dari pun. Aing titiang ratu yang Ayo benar. kita manas tapu. Yan tan majalaran po kita datang marwandaning wano. Dan dewa sebat. Oh. Do apan sirih buntu biparaget melawan sirih anak. Jender. Mangkelah enak tut puri lampak sirih. Gayen itu. Ini nak mula perjalanan weh. Idewo patut putuk. Betul perjalanan aku. Aing ratu yang betari. Suecan singgih betari dahat suk semayang titiang ratu yang betari. Oh, nanak. Enak tu musa kena bakti lawan sirih buntu. Alama kane sirih buntu biparaya sido. Ulum aku mari wonten suara. Nah, jadi dewo ngatur orang pemargi anaknya buku. Nah, jalan ibu Jalan jalan. presiden mor ringat cincil. Iya. Malarapan antuk pada saru. Enak kami nak. Semua kini ngateng. Ode tinggalan. Nah, Urusan. mula perjalanan sih ke duit dulu. Titiang. Lar, Win, dia. kadiraso angen gelah. Sake walone pitulun di yang betari. Pang presiden lah ngamor ngido meresarano antuk keris pusaka murbeng. Mulu kepatut dan diratu sane membicara ngaturan pemargi ring ida anak Mesir durusan. Sapun walang ati wantah ratu micang pemargi majar yang itu. Demogi ngomoleh kan. Wentan pemargi sapun iki nak waktu menang. Terus Yang menpinako dasar bakti. inggih. Durusan. Bakti margo gelar ratu. Inggih ratu yang betari. Kemau nak sama yang titiang purun persangon wak angan yang betari antuk pusaka duwen. Titiang wantah saking sur-sur sungayah itu yang betari. Inggih. Yan samangkana tu musa kena waktu itu lawan. Dodonya Lahir dewa. Kris. Lautan cening lautan. Aduh, memeh. Wih, dewa ratu. Dumilah kejan senjata emang. Aduh, Jangan ngaruh ke unus
senjata ini sampun mlat kepar melesat liwo kena tiang. Bar, Ya, wait, tiang. itu masih ayo. Nang belang praktiasoya. Iki nampak itu. Tejo mayo ngungsi Ersanio. Sayu aku. Sangkaning tamu itu yang benar. Ya. Wait. Inggih Lihat lagu cikna ini bedur. Duaning sane mangkin ida yang betari. Sampun ngungsi Aduh. suniologo. Sane mangkin. Mangnen enten di tiang. Kejantos suwe pisan antuk ajen di tiang. Ajreh pisan di tiang. Menawi ajen di tiang sampun aja pajap ngraut di tiang. Tadi benar cara rasa Kiring, ayu nih. Kijang. Jalan-jalan ke Pono Yakin. ayu nih. Kiring, kantor pemarkir nih. Jangan mau sendiri. Lurus. Kiring. Wait, Hai, kiring itu. Ditawang ini tadi. Ya. Aduh, aduh. Ide iraku. Ada, gini, gini. Weh. Beli. Aduh, weh nang dua gongusan. Usan. Weh. Ranjing ang kurang kali, aku ranjing ang aku ranjing aku. Dua gong sampun nang ranjing. kayak ngutamu. Aduh. Aduh, Yen ngoren ngigel. Nyen senjata nenak waning-waning ini. Kira bayu nama. Niki bocah dulu kan niki. Beli sampun. Beli sampun. Aduh, beli. Nah, ketawa sana. Dua gongusan. Ranjing ang kurang kali. Ranjing ang Weh, cuma berarti yang ulian ya. keres. Ulian keres ini ngeranang ngigel. nang mriki dumon beli. Ulian keres celana weh tuh. Beli ngurah. Keto masih beli topong. Nang adeng-adeng dumon beli. Sampun nang beli kedropon beli. Kedang pasangan, di dewa pelai pakai raksasone. Sanijen sengohang beli raksasa. Niki raksasa. Sakarana keluar mangke dumon beli. Mangke dumon mangan dumon atur titia. Yuk tene. Puniki wantah sesonan beli sesonan titia. Ide dua gong putra sani mawait saking Adeng-adeng, jalan putra malu. sari. Sani nulungin sekian titiang beli. Dua gong putra. Ingi patut. Yang nulung dewa. Ingi. Amit lugron, atur dua gong raksasa. Rago raksasa. Hati dua gong raksasa. Komisi dua gong ampunan jeneng raksasa, raksasane niki baru raksasa niki. Hati tuh raksasa. Raksasa. Oh, raksasa. Weh, Ada yang batu. Aja makan tuh jatuh. Patut raksasa. Raksasa udah raksasa aja. Nang mriki dumon beli. Kan ono yo. Sane titiang kepandung antuk raksasa dokerin. Ya nenten disangkanin suecan ide dua gong putra ngerauhin sani mapi tulung rek sikian titiang. Menawi sapunapi penadosan titiang. dua gong putra nenulung. Senjata pada ngigel. Aksi alon-alon na dua gong raksasa. Ben mai. Uling bidan kayang jani. Dua gong sateng. Sing meseh imaderana. Hei, Nuduhan ke ketu. Gusti ngurah hadi ku Orang sederhana. Gusti ngurah. Urangin. Gusti ngurah bagus. Nah, mencai. Jang Gusti ngurah. Urangin. Ngurah topok. Oh, ganjal mes. Sampun iki suecan Joko Dewa. Sampun masuk mobil dulu ring pun ada di tiang. Wireng ke mangkin simpang dumun. Lah, ini mulus tua sesanan gelapin aku sangat ngawarat. Murah kelawani ayu sing ada len mulut tua panyak gelap. Yani kengken mulut tua gelar itat kalau ngenter jagat ngenter banyak pangsing ada bayi pokewo. Yen ada pokewo gelar patut apa adane nginganangi banyak
yen ada bayo, gelah patut mapi dulu. Yen kita jalan ini ke pondok. Pinakot cedung jaga ke cokor ada ngiring simpang ke pondok. Ya dah sapu nih ngiring simpang ngiring. Ngiring. Nah, bagi. Ngiring ratu aku. Hai. Real. Iyalah sih. Sulo ngopo Wah, jeneng mesin perangkat. Iki. Weh, iki apa tuh ya kan? Hai, biru. Tidak. Geng dia jelemone, Pok. Ampuraji. Ada Ji. Di Haji. Ido gusti mulai aja ada Ji beji. Sir kita mas. rangu banget Itu adik, kita nih adik. raos. Haji, sapu napi Haji. gue Haji nih Ji. Haji, Ampuraji. Weh, Ulang nyajang sendiri wong matol tasik kawana. Oh. Jak nyaluk polon Beli nak cimunyi. deket tuh ngajak nak lingsir beli masak itu. Ning, Mau belo lah setato beli. presido cening. Satu ajang di hadapan Haji. Tinggi saya. Belen cening dicodi belen ceninge. Ini beli ngurakan ton ring ungkur puniki belen di tiang Haji. Aleng. Ini dewa. Wenton dia. Ampun patam tebak kijang raksasa. Laporan. Raksasa ampun patam tebak kijang. Boleh berhasil. Bobok lah ulah. Dadene cening. Raksasa tu ampun patam celekek kada naon. Bawang nih. Wenton kijang meh kayaknya di hati. Dadi ditambangan jani. Sing bapo pocol ngelah pianak cening. Di urang ada sapu nika. Sido cening mati ang raksasa. Kanti sido aden ceninge. Melipatan mulai. Wali nyeneng di hati sangkanang kijang. Dini rumasat cening. Nu hidup bapo subo gawe nang cening. Tongos. Mulo jele melahe agat lacur sing mulo dadi pasang sing Patut. Beli topok, yang patuh dayo. Tuh dayo nih. Beli dado sapu nika, beli ring nak lingsir beli. Haji, Sing tadi hidup dado sapu nika. Sampun ang kegono bawas nih day beli. Yuk tenen boyo jai beli, sani nulungin titiang. Sani madaman gerak sase. Sake wanten. Wantah ida dua agung putra, sani mawit saking jagat mudra sari. Sani itu dua komputer sing jebelin ceninge. nanti Yang nado sakit. Mulo sing ada lang melot ya mulo. Gede gerak. puniki ida dua agung. Ini dia dua kom. Tinggi haji. Nurut sang matur haji. Oke. Puniki wantah haji titiang ratu dua agung. Ni Haji Nayun. Saya waktu Mamitan lugro matur sisip di tiang ratu dua komputer. Raso dan kemana hantuk di tiang dewek di tiang rekanyakan mangkin. Ledang ratu tedon meriki ke tengah hewana. Kekalih sido cokorewo mehelani pun di tiang berdua piana. Dijo rasa jang di tiang iriki ring siwo doakan di tiang genahang di tiang ledang cokorewo ring dewek di tiang ratu bakon. Yanten sangkaning ratu nirgawe pun pianak di tiang kantos sido pun deko mangke. Kampungan di tiang ratu bakon. Tuh. Bapa, Cek nama margi. tunggu diang bapo matur ke kapinin gelah buin. Bapo kadang subenawa. Ini masih patuh. Sototanin gelah ngawarat itu di jagat murdesari. Bobok wilu. Bapo sing adolen mulo tuah silis nungil panyak gelah. Patut gelah. Ngilangin sehananin papo nerakan papo nih. Ditat kalau yayu keplaiban ni raksasa. Sawire gratos ning kesatria utama. Mulo tuah patut gelah mau tulung. Apa buin yayu sing adolen mulo tuah panyak gelah nih.
Punika sampun kadiatur titiang wau. Rasa jiwan titiang sareng pianak titiang sami puniki. Dan sida ngawales dan sida jaga nebas wecan cokore dewa. Kewanten titiang matur mangke ring cokore dewa. Antuk ledang cokor dewa ring dewek titiang mangken. Mangno pole titiang atur ang bujana ring cokore dewa. Ledang ratu nagengin pinunas titiang. Simpang rien riki ring pondok titiang. Benyangan iring titiang cokor dewa mumpang tedun nyingak kewencanan wana duwene asam puniki antuk titiang mayaso kerti riki ring telengin wana sarengipun panak-panak titiang sami. Saya waktu ratu tuageng penageng pisan kat kertih loko bali memagi puniki wano kertih sami sampun selesaikan andok titiang. Oh, kita masih parak-parakan bapak mekejang ya. Itu masih ngurah. Oke, kan pikam-kam gelari tatkala nyago ne madan buana. Ring sejeronin tri hito karena perayangan pawongan miwah pelemahan. Ring sejeronin pelemahan ada saat kerti. Warna kerti. Paman. Ane subo patut melaksana ngayah nyago untuk Allah sedini. Suksmanglah. Kewanda nampurang pisan kadiatur titiang wau. Wanda sapuniki sida antuk titiang makerti asa. Gumading lestariang Mupo pira indik alas duwene wanan cokor dewa kadi pewilangan cokor dewa ngelimakan ngering banyak cokor dewa ampurang pisan titiang. Paman, Inggih sebinan ini alas intek kan punyaan kayu larkar ngengkem ne madan iye. Kaping pino ulian ni alas, ulian ni punyaan kayu bisa ngewetuangan ne madan perang suka, bisa mengetuang ne madan wayu. Nih, Bang Presiden ajak sarwo prani kang karo dini di Jakarta. Nggih Ratu Agung, duaning ratu pinaka murdaning jagat sampun mewanti-wanti Cokorewo negesan ring wadu ring banyak duwe ring titiang antuk pemargi wana kertih puniki wantah puniki sidekatur antuk titiang Cokorewo ring makin diri kiring pondok Jalan-jalan. Saya waktu kiring berari ya. Ning-ningnya lang manu dadapan di pondok manu nyaman iring-iring manu. Om, yen rasang-rasang bener, lensan liat panak bapak. Genggen cingiring di adi cepet mungkin di dulu agung putra. Jani kini, ada nih bener ditambahkan jani cai. Bapak, saya nak len tongo setegak ngiring ide dua agung. Mudah ning jagat kati nedo ning cai jani mai. Badut, Amat lega bayu amat liang bayu badut. Bangseng ulian cai, ulian bapo, ulian pianak bapo nyen mari cedo linggih ide dua agung putra. Jadi tiang menjaga. Melang jani. Di tiang pun curiga ke penyeruan itu. De bangen nak kanti pari cedo ken linggih ide na. Badut, Bangseng sangkan Harus cai hormat, sangkan bapo. Jani. Nah. terus. Inggih, Jang. Inggih, Bapo kalau ngandung ke putra. inggih. Bro. Jago berada ini jago. Menjago. Gubernador harus mendak rokok. Jani menjago. Menjago. Tak lo yo liung. Penyeruannya dawangi. Genggen. Sing rungu jang maro dekuli alas. Bisa kada ngajak cowok lain kira-kira. Ane duo dan urus ang. Nah, yang kesini. Jangan dan urus ang oleh mereka. Dosa. Weh, ok sing yakin jang. Pokoknya siaga. Kan caranya. Sing unden, Oh, ale cewek, oleh BH tu BH ni selam tu. kuat tuh. Pusing dan mumbah dengan gua ni. Ini gini. Sini yakin sih kan ini. Jangan.
bajang, sedang bajang sumambung at kelijani do. Jam kuda kada nenek maroman pesu ke kene. Aduh. Keni suba. Jadi anak bajang. Harus bisa menjahit dan harus bisa ngumah piring pang bisa megenyang. Mekejang. Mungkin. Mekejang gaya pang harus bisa aja mak. Weh. Yang jatuh tuh. Ken. Swastiastu. Ibu, aduh, Dewa Ratu, Ibu Gubernur jangan nih. Aduh, Swastiastu Ibu, ampura Ibu nge, tiang di luar kancap-kancap Bu. Cara belohan tiang di luar Bu tanuning tiang Ibu wenten segera tiang Ibu. Ampun tuni Ibu. Oh wah Bu, adi sangat kopi Bu, mai Bu. Aduh, hingga matur suksama Ibu, sampun boleh nonton rainana mangken Ibu. Eleng Ibu sarang tiang Bu. Eleng. Aduh. Dikas pidaan Bu. Tiang dicenik mana Bu. Di sangar kayon kan Bu nge. Aduh Ibu. Nu ingat Ibu sarang tiang Bu. Eleng ke belakangnya Bu. Lebih tiang mau honornya Bu. Aduh, kene sudah dadi nak bajang toh. Dados pengayah. Ngiring tas bos tiang nenek. Aduh. Dua peseng nih, dua gong istri dia lang-lang biru. Dua gong istri dia lang-lang biru. Kayak angkat lak-lak nih nyak aja pelung tuh. Saja nih gitu. Ada nih kan begitu tuh. Menang jani di Puri Buana. Menang di Puri Buana Raja. Dia ada pengayah dini asisten nenek. Gitu nyan. Yan mula alih, juh beten budak kalau kejegek nih. Nu tiang lebih jegek. Ada tiang sing payu-payu. Mara medal kan agak nih. Pih, onyan tuna-tuna micik manis. Yang jak joh kalah saya. Aduh. Kini baca kenyal saja nih kene. Lah bos baik makilit. Kengken paden. Ni jani konan bangun kengken paden maksud kedodo. Ngerti kadang-kadang. Jadi pengayah kekene datang. Bang, coba gaib bang. Apa sih padanya mak? Macam jahit nang subau. Udang ada nang bang. Jadi sebenarnya apa? Sada. Wah, coba yun yang benar magai kekene. Nyai canang. Berjalan yang nyai canang. Pangkengken ben. Nana. Padesnya aja nih. Asal saya pecik pedang-pedang nenek ya. Kaman nenek, kaman paling mola nenek di bumi dini. Saya pandeng nak kene. Yang dia ngelah nenek. Nogong istri. Bang, Tiang. kengken, kabibel bungut prajani. Don. Kan kengken, Don. Niki. Niki kengken. Lima tiang. Limaannya gede-gede. Nge. Julio nya ngamar ini dong. Kene potong nih. Nya adong gobo kata jegeke ngajak potong nih. Pun api potong. Wah, coba jegek potong nih serpes deh. Potong tiang jelek kan dah. Pengkasang ben giges. Banyak langsing menarik. Nen malu. Jantos tumun. Aluh carane. Tiang nen nikah ngatu. Panglangsing, banyak adong nih gobo nih nyetetek nih jegek nih. Jantos tumun. Be dong cang kedat tengi ratu. Mimi ratu. Dagong ibu. Niki pun batin bangkiang tiang bu. Komang ibu niki. Niki komang ibu nih. Sarang ibu syuting dumun ring sangar kayon. Kini daden ibu.
Ada lampun becek yang mau duaso niki. Kengken maksudnya nih. Purnama nuju tilam misi kajang rene tan. Kene lekarne bu kudian yang man bu. Ini tak bangkiang tiang mangkin urung ke dia. Polon ni ratu. Jakan telung kilo, pedang kilo, lah no. Maksudnya? Nasi dingin naibi ben pantat ben kilo. Weh. Saja nih. Kengkene sih kene foto angin mana? Dua gong istri ya. Man. Cinga na tiang ona natung kasang kakene. Tiang kudang tiban dini dados pengayah. Ah, ulengnya tengah basang bengayah dini bara. Hah? Uleng tengah basahnya tiang dini pengayah dua gong istri ujang sing tegah-tegah. Benyi nyuang tegah-tegah ne. Jangan ngenep-ngenep apa. Adasnya kan dan. Betara awak dadi nak bajang. Apik ngibo metingkah melaksano. Oh, kentan. Bogobo bojegek ke kene ratu betara. Wanita itu tidak hanya sebagai pembantu, dia juga harus bisa menjadi pemburu. Pemburu kengke maksudnya? Pemburu ilmu, pemburu nafkah, pemburu skill, pemburu titel. Oke, ntar kadang dia nak pemburu bangkong apa? Kadang dia nak pemburu bangkong kalah. Pemburu bangkong itu harus perlu ditingkatkan pengacara ibu. Melengah saja nih. Ibu niki drama anak sampai jam kudus kali niki bos. Ibu ampun budahnya bos. Nih bos. Kengkeng. Perlu ngolah skill pang tadi angon bekal. Pang tadi angon bekal? Jak kecemang penampilan malu harus celing. Harus celing. Glowing. Glowing. Nyi ngeranang muan cangke kene. Adik kenton. Boren. Pelan-pelan. Kamu ajak ke toko supermarket beli pupur Sari Ayu. Weh, di tu tiang dunia deloannya di lampu merah belok kiri itu. Man, bom misi Sari. Apa Sari kadang Sari Ayu tau? Mana pi? Sari rapat beli angi cang. Aduh. Lemah lengah kadang patok atau Sari Ayu jak Sari rapat. Yang penting kan misi Sari. Lem. Nabi. Sari Ayu. Sari Ayu. Kumpulan sari-sari membuat diri pang cantik dan ayu. Oh yang Sari rapat? Kumpulan sari-sari membuat diri pangnya 4. Oh jadi pengsrining selat segera pitu. Oh harum. Polone diketok-ketok. Saja. Toleh petruek sebenar malu baca. Cengken pang cengken bin. Harus temen-temen Sari Ayu baca malu naik. Ben sada expired nih buat 2015 beli angi cang. Ini tuh kene muan cang cara tuke kurap tadi nih. Tuke kurap sen tuke kurap. Apa? Tuke cabang. Saja. Adik kene bisa potong nana apa ge resep nih ke kene? Nih bo resep nih luwung nih bo ngeranang. Cengken api nih ke resepnya Iciana ibu gubernur na Lemon tea. Ah. Lemon tea. Tawangi dah. Lemon tea. Di lemon tea. Mana lemon tea. Napi dong. Lemon. Lemon. Jeruk. Jeruk. Teh. Teh. Lemon tea. Lemon tea. Teh rasa jeruk nipis. Setiap hari minum teh rasa jeruk nipis. Kengken dah. Kene madadene. Kengken dah. Berubah. Napi berubah. Jeruk nipis-nipis. Mana tuh? Cang nebal-nebal lah. Weh. Dewa ratu. Mungkin kan kulitnya kata mah. Melengis, kerkukut jang melengis. Kengken kan gusti ayu asal bawa keplong dadarang pejak buto sareng silap meng buto. Engken silap meng buto. Ya apa sing renguang. Tetet pato ke jo penyi bang makanan seulahnya mesti. Mana besado tuh? Ba matur kene Bu. Sampun. Yang nak tuan purun matur nyen Bu niki kebetulan sangar duwe ring sayan boleh tampil mangkin. Kengken maksudnya misi orang ke kedo adi. Orang benar-benar daripada mengkap-mengkap kengken sih. Boleh ditiang rangkul teman-teman gitu. Benyang ditiang matur jangan le. Kengken maksudnya tuh. Sakit ada gaya. Pokoknya promosi dini. Ya harus PKB itu tempatnya promosi. Jadi dong orang dong ada nawak bisa, jago orang bisa pangada nak ngalih. Kengken. Hubungi. Cekan dorong mai. Ya dia yang nih. Pangsekan deh pangsengi selesai ngoreng samalnya sama TikTok. Mah baju masih sama TikTok. Weh, man dagong isi tanuning. Engken. Zaman milenial. Maksud sampun maju. Di apa jadi nak gumi-gumi TikTok jadi. Jadi jan take nang ibu gemerur sing jeng lah TikTok ragane. Mau dua Bu? Bodan ngai. Bungut ye gebuk.
Yen jajo gebolong, mungut gebolongan bata kena bunyi. Sira uning nyan bunge, anak dan uning. Biasane kento. Jangan mentakon men mumpung gitu. Ideng kaririani kan dia kaririani. Iya, tiang nasi saing TikTok. Dengan media gamelan Bali bisa nggak bikin TikTok? Oh, gitu. Kalau pang positif. Oh, pang positif. Man jadi dua gong istri mau potong dua gong istri ngidam TikTok an. Nah, saya ngeliling dua gong istri ke depan. Semua kan coba malu. Oh, coba. Nai kan Khadijah nih tuh. Mata nut kan bisa nggak sih? Iki penabo icen dua gong istri tia kene gamalak TikTok kene potong ne belentak engko kene. Ratu ja potong cangin ubat abet nih. Ja ketunyal nasengin. Dia lagi tunyal tunyal. Mara batunyal can nasnya. Sirau. Bukan belah batohnya nunyal ada gitu. Dua gong istri. Acacang man kemu jagongnya bonen. Baik. Nyanyi. Dari sang atuh. Baik. Bayu bener. Kengkan nih. Kena apa aja gede. Oh. Asal murah teh kung mah. Kene Boren ya. Asal ngena rayo no dere jena kacang-kacang na plon begetang. Men punapa? Oh nya, atuh kadang ngale vegetarian ketangi cang. Men kacang bangi cang. Men yen kacang teh vegetarian. Vegetarian bakalan nento teh sing dari bang kacang. Oh, kentah. Nyen sing ketan ben mani jabe celeng bang dia atunge. Tuh, anu kolesterol tinggi. Oh, kolesterol tinggi kentah. Kamu harus bisa mawas diri. Mawas diri. Dalam masa pandemi kini, baik dari segi makanan, bergaul, melalui, berinteraksi, baik dengan lingkungan, harus waspada. Dong ngawang-ngawang. Waspada pangkengken. Hati-hati. Protokol kesehatan tetap jalan. Tetap jalan. Nah, mailu. Punapi. Paman Agung kadang nak subang kudang tiban kadang dari delek sani itu di Puri Mudrasari. Kalau ngaleh selah pangidangnya yang ngatap menggelang aja beli itu di Mudrasari. Man, hayang jani sing ada kabar apa? Man sane mangken punapi ya? Apa yang mah agak itu? Melihat asing. Oh, ngechat sing nelpon sing coba pikir dah. Yen pica apa pejak meli abang lah pica ya. Nak kal punapi angan dua gong istri Riko. Nih bos yang ngerti saya. Ya kal payu saya nganten apa sing nih. Yen kene undo Sina Gusti Ayu dua gong istri sing kangwang. Sing kangwang. Sing kangwang. Ane kene sing kangwang. Sing kangwang. Berugi. Nah, kalau teko ge yang nyen pakaruan bakata mun nyanyen. Weh, mas sebang maju, jengis, melang jape nyuah nasi kumrang magamreng kakek. Namun lak kita yang ada di pate panggemrong kita nasi. Kengken. Dua gong. Kengken. Mula harus gitu pati agung. Wah,
titiang lunas pengampura Dua Agung. Nena lu, kengken nih paman. Dari jaksa asa paman tangkil ngideh peleh. Lunas sampura apa peleh paman nih? Nirgawe titiang lunas bekal lunas catur yang Joko Dewa. Oh, bakna kan ngerasa. Man? Daging nih. Arsan Joko Dewa mangde sida menjangkapan kelawan Agung Riko nenten sida aduk titiang Dua Agung. Saja ngenen muka. Kalau alasi sing tawang nen. Engken dong. Sing sida gelang menjangkapan kalawani beli di Murdasari kata. Iya namonto teh mangan bibeh pamane. Satru kudang satru bakalaban paman. Batak ngelenyokan yang monto sing kena ban paman. Iya ninek masah bawa sendong sampun. Titiang sampun mau saka ngerumrum minek adi biang itu nenten sida untuk titiang Dua Agung. Deh, yang kena unduk ke pocong. Pertamina kan tak dua bangla. Bisa bose. Malis Udah ki. kutose. Hah? Ini tuh bantot-bantot. Apa kuangan Ben? Gila 6 banjang. Oh? Oh, Mone teh beres Dua Agung istren tiange. amonto kan gaya sing pragat ban ini ya. Kemauan sapuniki Dua Agung. Ledang Joko Dewa. Sani mangkin pacang mau sako titiang. Mutlas-las titiang mangkin remunanya Dua Agung. Kenapa mana? Kok kengken nih? Pijan Yaji mangkin tedonang Dua Agung. Pican Yaji. Kawisesan jarang guyang pulet napuliletan kawan tungtung tangis ini kemedaran mangkin Dua Agung. Paman kan nawang tuh. Titiang sampun ngamal ring puri Dua Agung. Merpudiang tuh. Mangkin Joko Dewa ring puri jagi arsen titiang Dua Agung. Payah Payu. Meriki na dumun pirang raos tiang dumun Engken. Mangkin nih. Men atuh sing kangwang. Man ado jalan nih jadi ngaben apa sik. Engken tuh. Jak miang wan. Ini nyedo. Ken jacarane. Cepanjak. Pampulat di kulinetan. Paman. Nika sampun pelas winayan titiang Dua Agung. Ingat paman ingat. Ken gue anak elingsir. Gimana sapuniki? Man. Sejeroning Joko Dewa ngemargiang gegemot punika. Sapun api jantok. Sejeroning nu bawasan sareng ideyake mangde kenyang gamal tangan idene. Oh paman mau salawang. Inget. Beres CGT. Ini kayak itu. Nah paman nanya lang. Inget. Surat. Lebih. Halo. Yang beman ngomong Yaji. Yang curiga kan belakon pate parak-parak kan itu. Pokoknya mencurigakan Sani Ide Dua Agung terus main mata. Ajak ke Gusti Ayu. dari seledetannya belen. Nyeledet di peninggalan ini kan terus nyeledet. Menapa nyeledet? Oh mulai di Kalau peninggalan. nyeledet pasti di mata. Oh Tapi salah cara nyeledetnya bejek solet. pasti badok. Ada sesuatunya. Ada udang di balik batu. Oh, ada sesuatu tuh. Nah, tuh curiga Jang. Dan ini gigi jalan. Harus diragu waspada ada di parakan. Kang. Yu. Ada yuyu. Hah? Apa mang tuh? Pedagang yuyu di dur. Yu. Wes. Apa lu? Dah. Aing itu tiang Ratu Dua Agung. Oh, pedagang jagung. Aduh, hijau dagang jagung. Yu. Yu. Di tiang Dua Agung. Sapu sih puniki sering ngerau. Gelah Yu. Masuk ayu sing nawang gelah. Gelah nih subuh kemu maing alih ayu. Kemudian nih. Yo.
Oyong. Dados Joko Dewa mriki. Sampunang Bu Agung. Sampunang Joko Dewa mriki. Tunggu dia ngayu ngeraos gitu. Kengken semayan ayune tuni semangan. Tang presiden gelah ngeruruh hayu ri pemeraman. Yu. Kaden ayu. Oke. Ado ane pinih mau buako. Mulus. Kena. Bi. Tepuk. Jelas. Kedas. Mulus. Mulus. Buglek. Bukit sing bulu. Sing bu. Apa nih? Lengar. Yu. Sing, kang sing Kau denggalang gulingnya yu. Bisa denggalang gulingnya. Sampunang Bu Agung. Mukaon Joko Dewa saking mriki. Nyambung sampunang Bu Agung. Anyang-anyangan yang Mengil. Sangat tahu. Beli nang udiane ini. Bada. Nih. Lemu nyiram-nyiram nih. Selebor cat dasnya. Ini makan itu. Wait, cium lah kan. wait. Lar. Tiang. Nas tiangnya kenu. Weh, lo apa jemak gaya ngerepe? Caro alu, caro tuke jelemone. Maka piang nas jangan. Patu. Adi bisa memunyi itu nah. Ada suara khusus. Hah? Adi. Masa bisa munyi? Oh. Ciko. Aduh, weh. Cijak ngajang. Jani kan man. Mancan sur ngikal drama becel nas jangan. Sing dadi bener. Kaden sin nas. Atut-atutan nih. Banyak sakit dek. Tuh. Kengke. Tuh. Adi mesti pedagang jagung di gedongan. Jagung. Ngalin bedek. Cijak ngai jantung lemah. Tuh. Dia curiga nih Ki. Panci becok nake. Api karyanya di gedongan. Tapi tuh. Cek jelemone. Dato ado doang jelemone. Tapi Siap. ah siap kengkennya. Di tiang berat yang siap nih Ki. Beratnya kengke. Menadu nabi karyanya di gedongan. Misi orang. Ayo. Oyong ayo. Aduh dua gong. Di tiang takut aduh sih gitu. Ih jangan. Kita dengar. Oh aduh. Ih mancan sur ngikal open sakit nas sakit aduh. Sarangi. Tadi gitu. Uyuy, benyah ke gitu. Si lejak-ajak ngikal maunya gitu saput nanya benyah lah. Nak udiang wau medaging mau buka-bukaan. Nah, Ayo. nah. Nengil siap. Nengil tiang siap atuh boleh. Hah? Boleh apa Boleh. jelemone? Weh, ba benyah banci kanu nak gitu. Ben, Jelemone. Nih, Wah, siap. aing ngagat deh. Ngintip man, pis kalau man. kalau cinengil gen, man beci. Nenot 2000 not. Apa? Memparkir kan lah nih. Aku udah nih. 2000. Apa nih? Pis. Bener kan man? Pis. Bedek tuh sing selalu sedikit pasti banyak artinya. Oh gitu. Sing aja. Gini kayak nyuang. Jang bocol. Gong. Bawa dinyak lagi bintang gitu. Zaman mangkin angin maya parkir kirangan tuh. Daluman beli.
Di Duang Tali. Benar gobang mantan lu mau. Weh, Tanya. yang ada picu Aman doang. tadi gini. Ada picu doang tali. Dia nggak mancur. Oyong. Picu doang tali dia beli ang baju. Mana apa beli? Angon ngencoh. Doang tali. Gimana? Cari gina nyenye nih. Nih gisi. Nih. Enggen kuang nana ben. Jak duk gitu. $1 jangan. Bro, $1. untuk beli tu. Udah nih. $1 kuda yang itu 12.000. Mau 14.000 aja. Mencak Kuana. kuda. Weh. Kuang, Ben. Ben. Ada. Nih. Aduh, Jelema. dah ketua sing dadi. Pes momo. Mas ngomong. Dijang lepes 2.000. Mungkin man, moto jaga ngawang kengken. Jelema. Momo ciri bangli apa cimai. Ngaplar. Aduh, misi bungkong mekledak nasan. Dua go. Paman mulia. Mau palu. Batu ake. Nih, kena. Banyak nasan. Aku nih mau palu. Batu. Jangan pamit. Hei. Cuk semul. Dia mau pamit kau sing mana? Dia urusan Cina. Dom aja dadu. Dom momo di dia nah. Diam. Nah, Logong, punik itu. Koplar sing man, ruwet sing man. Kira aku sama Mungkin kada belah. dom aja dua. Ya melengah. Ya. Mungkin sampun api. Lar, Ya. wait. Ditiang. Mapan nih madan subuh ngedas lemah. Patut. Dino nih dipi. Sanjane gelas subuh ngado raos. Aja ibapo. Tinggi. Gelah mau semayo. Sing jelakar mekelo. Mirip selawas sebulan sasih. Larakar metulak wali mai. Lakar ngalih iyayu. Cai masa nakal ngiring mas. Tinggi. Balo waduo. Banyak Balo santai. yudo. Panjang mekejang. Patut. Tuane ngasapun iki wentan iwawu. Kewentan ini ratu mesti ini bertanggung jawab kena istri. Artinya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itulah pemimpin bijaksana. Betul. Orang bijaksana harus mensyukuri pekerjaan selesai. Cai kaden subenawang. Ya. Bakengken pikangkam gelah ritat kalau melaksano. Ipanya mekejang sumuyup sumangem. Patut. Nih patut gelah pinah ke sangang orang. Miring budal. Marga perlu Terus. Budal. Lara. Ayo om nih. Jatuh, salon-alon. Sombong san mulai paman agung tuh. Kunapi? Oh, tidak pemailah jangkla anti yang bendi perkeluane, bendi perempatane. Sing ada di lemon teko berlangat. Lar, Ngiring kalau mari. Ngiring. Awe. Wait. Woi. Tekan. Lampun tiba di pucuk. Maksudnya? Apa adanya gitu tuh? Pucuk pun tiba, alam pun jadi. Apa? Ini ngawang bungut di pucuk pun tiba alam jadi. Maksudnya? Pucuk di tiba apa tuh nah orang? Pucuk ulam pun amah meng. Pucuk pun ulama Jero. Pucuk ulama mameng orang. Metangi diolah sicil sampun mau guyang. Wow. Dua gong istri nikah sama cucu. Maksud si kengken metangi ingin. Delatur melingih nak lo ni.
Ini apa not ini? Jirijen bates kadena isen. Weh. Polon nih. Yang nak sing mau polon. Somong. Pasti kaden Cina. Itu rabo. Ada. Nih, orang Ada menang. apa? Ada apa? Pula padan jangan. Ada skentan, ada skentan. Ada ya Nah, kengken. Pula padan. Porenda kipak-kipak. Panas, Pak. Porenda kipak-kipak. Tugro ada yang lungsor sikit. Jadi sing ulap. Ulap mata. Bobo jenang. Kadang ni cang tugon karang indra belakau. Oh, marot deh semua. Bobo dekap. Nen malu. Apa nih? Canang. Marot deh semua. Itu. Nyonyot at. Inilah Pragawati uling di Sombrerong. Weh. Pragawati uling di sombrero. Wait. Terkenal nih. Terkenal. Grup band Bencong. Sing Weh. Sing Bencong. Nyen banding orang bencong. Aman. Weh. Nyonya antiangan. Lima malah. Bang, mejak Bang Kuda kan ada mejak Bang, masih sapu tangan nih sih. Weh. Nih madan begal. Begale. Bencong gagal. Weh. Ini orang tiang. Aduh, lah hati jak Bu Gubernur. Cen buku bener. Niki dong. Oh my god. Bu Gubernur, tiang orang bencong. Men kengkean. Tuh. Dek kita menjalan apet yo. Mumpung ibu dini payu kan ada tunas. Payu lah. Tunas yang sekarang ibu nak. Bu Gubernur ampura. Puniki uli kelu sajan kal wentan tunas. Tunas weg sikir. Dok itu. Jadilah orang terbuka apa adanya. Tolong diperlihatkan. Dia nyemak ini nak melajen agamun. Bisongong. Sing dadi nesakan wantil lang papon. Dia mai joharago ne bekulen. Weh. Bekulan kita pada Adi dia. we gore nunas. Apa tunas? Pang makelo angono. Apa? Penumuh rambut. Sing perlu. Man, Ini tunas ja ibu apa? apa? Kesuksesan beliau sebagai pemimpin. Sing Nah. perlu nas kena waktu itu. Kan. Ibu nak apa ngerti? Apa nih tunas tidak selalu kita kasih. Yang penting ibu selalu memperhatikan seni yang kita miliki digianya di balik khususnya yang tengah saput-saput napi. Tanda dos Ica mantan. Siapa uji aduh, magnap tak ya ci. Si biasa san gitu. Ni sing je abon abo mu jujur tuh kan. Pasti kaden si nyongko. Berak kan. Iya, ne nyongko berarti ne kaden cintut. Oh, Yang udah tuh bisa jadi. Yang kanti nyongko berarti sing kini Oh, cuma timpo kan bapak do aja, Cang. kalau mu jujur. ne madan cewek semampai. Maksud beli cewek semampai ken-ken. Cacang aja. Bu Gubernur, terus yang ketiangan di bid itu tiang tinggal di jalan. Polo aku cuma satu kan kan. Saja niki Bu niki Pragina di Weh, Gubernur tuh kadang nyememen gitu. Mu di mesandu kadang-kadang kadang gitu. Kadang ini kadang warga nih tuh. Ya kata. Puyur. Saja Bu Gubernur nikat yang di tinggal di kedan di jalan atau di catur buana ke ubarat yang kenan stipe. Weh. Tuh keng. Kau saut ya? Nya aja kesakisi jangan anang. Nana. We nanang kita be dong neng lancah. Siap engko we. Ken-ken. Dong orang gitu. Mana yang ken dasa? Man Ken-ken. yang lali. Dijauh. Dong orang gitu. Shit, orang-orang. Plan. Tuman ngailan milu. Tuman yung orang. Kadang mancepor. Saja. Adik kita kaman, kaman. Ngudu beling bagus piati. Ya artis lo nih. Kue bawane agung mengenyore. Bali makanye ngailing lo anak Tos. Bali nyalada Plar.
dalan. Beli. Ben Tahan kan ya, Bang? Gak, dah beli. Mau nyebelang mau munyi sing nyak saut nang jak. Wah, gitu batnya. Bang Pak Pragat kayak. Dong latih-latih anaknya yo. Kumpi. Aduh, kumpi sangsak tang bodoh. Kumpi. Nih mano sempuluan bidana yang melalui. Weh. Tugasnya ceniknya ngumpu-ngumpu kan Dia ini. ngumpu. Ciyo. Sing ado. Ngumpu meme aneh. Nih ternyata ngelagai ya. Untuk cak sing barang koplar ke kedo. Tuh, mudah demen bener nih. Boyang. Nengnya, Sang sot ceng mas. jangan dekat-dekat. Saya sedang bajang sumambung. Pantun pantun. Ayo ngomong adi meneh. Pantun bang. Lawan benyi patun. Lawan. Ian menang igal jang jiket lama jolas. Maksudnya be? Kulit tuh. Weh, mau ini putih. 5 ada tinggal banding. Mih, bulan Kaden bojong. lulur apa kaden nangon nih? Lulur apa? Temun saya kan lulur sekar jagat. Kajagat nih. Ini lulur baris gede yang ngono. Nih lulur apa? Legong keraton. Negong keraton. Ini apa nih, Rejang Dewo? Sing Rejang Dewo. Nah, apa? Rejang Sari. Sing. Yan kene anu lulur sing Rejang Sari. Rejang apa? Barongket. Nah, aku ya orang sih penting cang segar wit. Pantun, Mantawang. melisala di busong biu. Amah onyang. Pas maman pantun itu. Ye, Adi nak mulai yang gitu ya ada arten Ada nih. artinya. ada artinya. Lanjut. Melisala di busong biu. Meli semaga ke kerang asam. Artinya. Rayanan ben mani. Pas bungan pacah. Bungan jepun. Bungan cepake. Bo. Apa? Bo ibi tanding kan? Aduh, pantun tuh Kan bisa. ngai canang kan? Eh, Kan ngai canang. kan pejati sebado. Men, Coba. yang ben beli bunga. Kurang sing ada kurang bersangsot tang bau. Panas basang itu. Ngerayu. Hah? Ngerayu. Ngerayu, kayak caranya. Bapakmu dagang alat elektronik ya? Yes. Bapakmu elektronik ya? Ada. Aduh, gemas wit. Bapakmu dagang alat elektronik ya? Bapakmu dagang elektronik ya? Seng. Adia, Dagang di Pat Santo. Kok Adi tahu? dia tuh nih orang. Lea, kok tahu kita Wak? Iya. Kok tahu? Adi Lea, engken maksudnya ngomong. Bapakmu dagang alat elektronik ya? Bapakmu dagang elektronik ya? Kok tahu? Ini TV 20-in. Emak lo. Sijak bang yang ngencana. Wadan kan nyamuk. Ramadan itu nya. Bener. Ada sing tadi. Sing tadi kita ci. Wit. Rares apa misteri? Air. Menah kan. Berapa? Malih. Nabi kota kok? Nabi ay. Sepon pret. Malih. Apa kotek? Masa di kedo ngejang kedo. Ane cian. Ngono. Nah. Jangan tak kunci. Don apun gitu. Keno. Kena. Atuh, wang udang itu ngenang. Kemudian gelap Oh, le. nanya nih. Ini. Itu malu ini dua gong tiang. Oh, bener aduh. Bener. Langgung sakeng. Bah, si ngawangin, matakon bener. Sakeng. Gelas yang ada len mulut wah Raden Jayenere. Uleng di Puri Murdesari.
Sang Hyang Wardasari. Bener. Ya ampun, aduh, neme panggil dicari kira. Jaga jarak. Senantiasa. Nih. Kena virus benih. Covid mengenai pesing bang jabat tangan. Ada, acor. Gagang istri. Tuh. Orang aja Sabar. beres. Sar. Jani Kemudian Yayu dini. Gandeng nyanyi. Pecat saja nih Yayu Mai. Weh. Iya ayu niki. Ngireng budal, makan niki. Atas Yayu dari koreng padukuan. Kaden gelas sisai ngeraos. Ayo raga rumput. Kemang bintang aliang memisenan ye anggo nguma peninggalan matahan caine yen monta ceket nyalan taro luwer kadi video dari nilo tahmo nang tole Ini segalo nih mang. Ala-ala gagang istri. Aku. dong udian celeng nang tole nawang cia cekel gono layu Ada sekedar nak ada. kadi rasa wareg tan penede gelah disubo nyinga Yayu dini enak ulian angan gelah tan mari kemo me Kamu kijong. kijaman kengken semayan Yayu Kayan setiang. bener Kabuana raja. ngalin Ampun tantahan. sing ngidang gelana Nyapang ni man tugas. ya Budal. Dan rek padukuan. kemudian Yayu nip tawang Yayu di open gelah yen cing saya suka megedi yen cai suka jalan iring gelah No problem. Thank you yan man waktu intep jap nah. Jangan mo. Ala-ala gagang istri. Si Ayu nak sapa nabi niki. Ampura sugro ni. Si Ayu sungkan ni. Bibi, nang mai malu. Sakewalemu. Sakonene nyentiang bakal nyatu kapine nukodanmu. Pangideh tiang. Do pesanyen mo ngurto kapine anak le. Apa buin nyen kapining dane yaji. Do nyen mo bakal nutorang unuk tiangin mo. Gusti Ayu. Banget pisan di tiang lunas. Yen sapun niki ajang dan kayon saken tuni poco di tiang kanton mosodo. Sejatene Gusti Ayu. Nah, Gusti Ayu niki mo lo. Rasa sengsi dan tiang bakal ngebangang unuk kene kapinendrakan mo. Rahning mo krumasat nyenanggon tiang nyamuk. Mo lo. Tiang idang. Tiang dejani mo.
sangat saja tiang ulo rendaman tiangi. Wastu lipio tiang kapinin pedewekan mok lo. Ku tiang-tiang menani jani mo. Gusti Ayu. Yanin wanta dadu si tiang mo pungwatu. Kening sapuniki nak tanda sempat Gusti Ayu. Benyang Cina. Pini beci. Ngiring sana mangki. Aduh rang lagi denak kelinci. Pengen daya haji. Mok lo. Tiang tu sing bani. Yang tiang kading aturang kapelingi haji. Sinah seboy haji duka kapinin tiang mok lo. Sampai mau. Jangan kapang lagi dan kesidang daging yang membungkus di ayu. Angkin kan do nalit. Dan jangan ampun agang pun ambil. Ngiring. Di haji rauh. Siap mok lo. Ayu. Dot bapa metakon ke nuku dan cening. Apa bapa tuna sayang? Apa bapa tuna tresna ke nuku dan cening? Kanti panak bapa semangang bermeling-melingang. Ngetelang ye peninggalan. Apa bapa tuna jani makerti ke nuku dan cening? Apa bapa pelih ngayom cening dini di tengah ngalas. Nang bang bapa pepinah kane rahayu ni, bapa subuh tua adane, pangsido bapa ngayoming panak pangengal kelih panglah bapa tutu. Apa ada sebatan cening? Haji. Titiang nenten sapun api aji. Newau titiang sipan. Ning, diolas bapa ngide de bapa tua aja mencerik-cerik kena. Bapa beliu ngerasang pahit pakah hidup ini. Kenaban bapa leng telang yeh matan. Jadi gitu kenaban bapa narka. Sina ada pekobot dikenah, ceningi bakal kenah cening sing sida cening orang kenuko dan bapa. Diolas bapa ngide, apa ada nyateng cening? Nenten api, titiang lewau kebos dingin je. Kan? Titiang gelam kuning biji, titiang suruh. Sing ada unuk anak gelam nadak saro buka keni. Mesti meleng-lengang. Nyai penjualan Titiang. Menudot metakon. Uli lawas di bedini mau nyerak. Konden taen nyai apa benkal ngobo ginuko dan bener. Kadi rasa lawak bener munyin bener sing bani ninggi. Nah jani nyai ngiring gusti nyi sedino-dino apa ada kayu nang gusti nyi nih. Apa dia? Dane Gusti Ayu sampun Gusti Ayu sampun Nang degayana bapa kewah ngarak kenah nak. Kegen dia uta-uta hadi bisa. Gusti Ayu Ning sampun ngopo. hah? Nang dia maju-maju menyimatur ke nuko dan bener. Beleng awak. Saja ya beleng. Pingin sayu akti pisan. Ning. Bangun Ning bangun. Tani tiang matur. Dia cening takut. Bapa ngerasang Ning. Bapa subuh tua angon cening raramo. Bapa ngerasang yang saja cara penyeruan ceningnya matur. Cening ngadut manik jani di sejeroning garban cening.
Aji sing mempisalah cening bajang adane. Kewalon ni pelih kang Aji pas mudah cening. Enggal cening sing menyamat ke nuko dan bapa kanding laksana ni keni. Nah mulo keni karmo hidup cening mirip. Nekal tanpa dang bapa. Nah jadi bapa keni. Nah melang tuturang ke nuko dan bapa. Nyen ning ardi belengang cening ini. Ien iya beraya ya teluir nyen je. Orang ke nuko dan bapa. Bapa kan nyuakang kemung ngideh pang iya nyak jangkep ke nuko dan kening. Ya diason iya wong sudra. Pepadang ajak bapa terima nih. Bapa nadot masih pang sidong engal bapa nggak tutu. Nyen ning ardi belengang dewa. Nunas lugro matur sisip di tiang Aji. Bini hajang banget di tiang lungsur pengampura rengangan Aji. Nah bapa sing gengken. Pelangan Mekah dimangkin. Rasa nentan prasida di tiang pajang atura. Gengken dah. Sapa sih anak lanang saniring di tiang ngarti bobotan deh. Gengken. Rik sejeronin garpan di tiang Aji. Oh nyai sing sidong orang nyen ning ardi belengang nyai ne. Ken Rahman ni pedidi sing sidong. Enten sidong antuk. Rahman ni guru pakau kodanya ni. Ngideh ken kodan nyai sing sidong ni orang ken kodan bapa. Ken nak muani len. Ken nak muani sing tawang bapa sidong leleh hangi ibu iban ni. Amat mudah tidak dijelma. Tutat bapa ben cepok petakon kedungkon dan jenina. Sangkane nulung kena bapa ni mau pianak kedungkon dia ni. Sayang bapa mau pianak. Nyen yang arti ni. Aji. Napi mahawena. Titiang nenten prasida ngatura. Doaning ajreh pisan mana titiang. Yeneng prade di tiang pajang matur rengangan Aji. Manjatan Aji. Sarangi beli pajang emasin pada Aji. Sampun Aji nangkenangin deke puni Aji. Yen kanti nyai ngorang ke nuko dan bapo nyen yang ardi belengang nyai ne. Bapo kagak masen mati, belen ni kagak mas mati, ulo warga ni kagak mas mati kita bekejang. Ingin pisan Aji. Halah ngajak nak cerik di rawas ke nuko dan bapo. Kengken tu, omong ket kalian jelemone, omong ket keluwe kang jelemone, omong ket kagong jelemone. Bapo singkat mengirim ke tampak, yen subuh ya bani ngorogade, bani ya mari cedo piandak bapo ni. Dia maro angkian. Kau dirasa ajak makejang di karang mau di. Sida bapa kal melani uko dan cening. Orang mungkin keririannya kararepin bapa. Aji. Ya diastun di tiang emasin padam. Juta di tiang nenten prasida panjang aturan Aji. Sangkani mula. Jenake neke puniki. Sangkani mula nyi ngalih penyupatan kereraman ini. Mirip pemet di nganggon bapa rerabo. Nah, yen bekedo mula nyet ini. Bapa jani anggon nyereramu. Rumah sat bapa cara mepulan-pulan. Sing sidong mertanding. Uko dan bapa mewastu nyai buko kini. Nah, kewalo di nyinyi saljan. Sing sangkaning bapa suot mempiadak ke nuko dia nyai. Sangkaning nyai suot bererama ke nuko. Enggak jadi masalah. Hei, dong Aji. Dan madaya dia. Ngerasang pianaka budoh berangsongang budoh kan. Nama badeng gumine. Ajena budoh. Yang sing ajena budoh udang pianak kenuang. Ya namanya jegaknya yadi.
Apa pelih nih Adi? Neng ngeraos ke tiang. Kengken do. Marajani wutu kendah urake. Tresno ke nadi, tresno ke ramo, matakon kengken kenah ramo ke nadi kata. Ji, mabaos na Aji. Jani ore ini ya. Melang mebekan kopeng urake. Apa mawenan bapo bani mayang-mayang aden jenenge. Ya, ini napi. Iwasin. Basang ya iwasin gani. Berapa? Aden jenenge subuh beleng ya. Oh, beling. Aduh. Suka beliannya idewo beling. Apa mawanang suka nak apa nak mula wenang nak loh beling. Sing ada nak muani cara beli beling. Engke do. Suka di tiang. Nasi yang harus dipindah, apa bungut yang harus dipindah? Ada nak muani beling. Demen atensi beleng kali. Nih. Sukan cigen kena kan cai. Kena kan jani dukitan aden cine. Sing ada yo sing nyak ngaku nyen ngadi beleng yo tau deh. Yen kandi latas lekat kuponak kan cine. Apa orang? Sing kesengohan banyak berminyak tanpa ramo, tanpa anak nguasa. Benar itu? Oh nikah wanang Aji juga. Benar. Mayang-mayang Yadi. Benar. Tiang serin. Oh kita. Nih. Mirip nyencai, ngurah. Memedangang bibih ngurah benusap. Gugu kini aden jadi nang tegaring. Menang nikah? Nah, budak madek ya ngurah gugu. Yuk. Titiang. Yen ketu raos ne Yaji. Kanti munggah pami duka mayang-mayang anak bukayu. Saja ketu cara raos ne Yaji. Ajo. Hah? Aja apa? Ya ada ngomong. Ini oyong Waji. Saja bancang urusan ada zaman lu. Cara raos ne Yaji di dewa beling. Peng flu peng patah koni Yaji. Aneh melinganya. Orang kan beli, depan beli tanggung jawab lakal ngitung aja lo modo. Beli murah. Hah? Cudet sampun ang beli nakenang parinekan. Aduh, Sapa aduh. siru saning ngardi bobotan titiang. Ada. Yen titiang pacang aturang. Mejantan kaon pacang panggehen beli. Nah udah kawan. Ini soleh-soleh ayo. Dah alih pedih pasang beli ni nah. Yang beli man pedih yang sing nawang lebah tekak, sing nawang ken langit ken tanah. Kanti Yaji munggah pami duka, dorang beli nyenung bawang pasang beli. Nyan orang. Orang! Cudet titiang netan presiden. Hah? Sing sida? Sing aku? Ayanin. Mungkin. Wah, samrak medang bungut di ngurah. Oh, dengar situ. Jadi kini nah. Bapa gede ke ngurah. Mapan yo pesing tresno ke duko dan bapa, ke duko dan ngurah. Sing inyak orangnya ning ngardi beleng yo itu. Cutat de ngurahnya cepat. Kenapa? Kal peraga teng bapa nas. Aduh. Ayanin. Woi. Gagan. Ayah dah kerangkang geringking di janji. Sing ada nak petakon ke nuko dan cai. Tadi bisa cima saut daya ni. Yen kini tanya atur cidini. Diharap benar ni nyapak Cinawang. Ada wicara buku kini sinah Cinawang. Sinah Cisubo. Ngenot atau ningah. Dandu. Tepuk tu. Tepuk cai. Ye. Bani cimukiang kengke sejati ni. Asal sing ngomong ci pentatang paling ci. Dan bang ngomong tu. Nyanyi sekemang ngomong. Pipes tu. Weh.
Apa hubungan beleng piandak bapak ken pipis di jelema sajang sana ning awak-awak raos. Ini petacan aspana. Iya. Ngomong. Pipis itu. Nyen cing emang pes. Ini artinya citomo nih. Dan. Baya bang pes. Ngamal bungut di dia. Tuh memadana tomo kecipannya cinengil. Bukan tuh. Nah yang begitu sajang bapak cai subuh nawang ciunuk ini. Nyen ning emang cipipis. Ngomong. Hei, Ay. ini apa nih? Krisio itu. Krisya Kris. Kris. Ngomong Ci, saya ngomong pegat wong Ci. Nyen. Pipis itu. Ben pipis ane ngemang cipipis nyen. Enten dua gong putra. Hah? Kok kedongan. Tapi karyanya di kedongan di tiang tenuning. Dua gong putra. Dua gong putra nanya nanti nih. Mana aja? Beli sampunang beli. Paman Topo. Tiang tuh. Tunggu diang dari paman matur buka keto beli. Konten orang atuh sedo. Nih jani sinasu boy dai beli. Nih, Pakang iya. ngamuk itu dipuri. Haji sapunang Kena bancening ya kang ngamuk. Aduh. Belen ceningnya. Niki makadon. Bukan dolar jak uang kaliannya makadon. Oh monto angono namal bungut ce siso cenengil. Yen tresnan bapo ngajak cai angon parak kan ini tiban-tibanan. Sing maji ji doang kali itu. Ampun Gusti Ayu ngeraos sing kedongan dingah di tiang. Haji. Ampunan Ngiring gelis ngiring tut pemarga. Sing besek dadwo bapo ngelah sakit hati nih. Jani ketop lain belen cenenge. Sina ya kal ngojok kapuri tangkel ida dua gong putra. Nika sampun sani aja. Rasa kuangan awak yang bener mengkebok-kebok dako nang unduk cenenge buka kene. Nika Sajang sampun cenenge nang bapo sakit hati. Yen sampun nika mang nonton gelisan Mai, bayi. mai jangan di pasir yang lama. Dalam jalan barang. Kenapa? Saya ngabes pikir gelang. Maran-marani beli nyak mau kolam kedengan. Benarnya sih bejak nyenah man. Nyenah keken maksudnya? Mau gelibag ke kiri. Hah? Keresnya gelotong. Oh, Dong kaya masih keresnya gelotong. mantap. Mai masih keresnya. Yang nyen urusan. Saya nggak ada nak urusan. Hah? Magadang ada dah. Mau gak ada kalau mades. Weh, ya nak magadang magai. Apa mengai? Man, Nyewa cenik-cenik orang kita berak gigingin. man ya nak tua-tua orang kada si ompong gigi ya. As. Ah, pokoknya kena curiga nih. Lah curiga nih kan ada apa sebenarnya kan kereseto ada yang ngapot nih ngili. Sing tadi jam lu kereseto dia apa sirap? Man, mana dua gong istri pun apa emang kan? Balin. Coba. Oh, ayo nih. Taris, Tahu apa ya sebenarnya? alon ayo alon. Oh. Paduh ya. Paduh keken maksudnya? Paduh ya pujuru keres. Oh, Saya nggak ada spesialnya lah gitu macuru keres keken maksudnya? Ada nih pada umumnya keres kan begini mulu. Oh, Ada jak senjang-jang gitu loh. Oh. Nah, pangkawang kan. kuda apa nih? Kuda apa nih? Betul, betul. Kuda apa nih? Kuda apa nih? Aduh, kuda apa nih? Kok ada dewan lagi? Aduh. Malah, aduh. Kuda apa nih? Nah, dong dia pusaka gelabon. Jangan belian, jangan belian. Niki saya sampun meliputan sih kira. Meliputan pengajian. Satu puniki mandong senjata we. Amin. Apa? Jalan di mana? Beli. Saya
abo, banyak segar, Ada skenan. banyak segar kini. Yong, Ibu. Yong. Lah, Upah, Ibu. Ada yang perot tidak ngajak di situ. Jet, beng, debat, jet, bakak, debat, jet. Cen apa kuah nih? Nah, madak pang perot asli. Dar, Ya, Wit, ya. tunggu dia ngeruang jadi mau ke kene. Kale. Kale. Awang asal. Cen. Kan sesoni nih. Dulong aduh. Aduh aku. Sapu napi Jokori Dewo. Aman. Aman sapu diko. Dong ya namun iki gawat kantun mah bawa saman. Ya na sapu niki ciren. Sungkan Joko Dewo mejantan sampun sangkan pusaka sana kepunut. Ide raka dua gong. Kak makin ireng mereka makin tangkil. Intan murid ide raka san namanya Joko Dewo. Nenten jokan suka. Ayah mah ayah. Karena makin dulu. Tuh. Galis. Weh aku padu tau. Jangan. Galis. Enggak jangan aku awak dah. Galis. Wih, pangseng nerekin musuh ya. Agatnya aude pusaka druene. Menjang sing auda. Oh, Mana tadi? itu. Nu kadi kegunaan-gunaan. Sing mula ulian utama, pusaka murbeng bumi. Nu gelak keliput panggunan. Aduh, tangkin roh, Yayu. Nah, jalan diri. Timo Margo. Main. Ini mata anak mawani playboy. Adio. Weh, Rah, dong udiang. Weh, berangti tan mari ngurah nangkil. Nah ada apa melang malu matur. Iya ada uno aduh ngajen belengang sing akuen playboy. Sing mata anak mawani playboy. Menang. Tarik napas, simpan. Oh, yong nih. Tarik pang tenang, tarik. Oh, yong nih. Tarik, stop. Pangnya tenang, onta. Lepas. Keluarkan. Lakukan 3 kali dalam seminggu. Aja nak gua Tahan di dalam perut. Orang ini kangin kau masih gugu. Pesuang tot te jangan. Duh kecang. Ini jalan mana? Aduh. Rah, nak kengken sujati nih. Melang benone pelapan matur kapinin gelah. Melajah Cokori Dewo dados anak lanang bertanggung jawab. Patut. Sakan tuh dan bertanggung Apa jawab. sing ngangkan gelah tuh dia? Kuning jen tado titi sudarmaning anak lanang ngai belengeng kuning jen undang-undang perkawinan. Oyong nen, ini nak kengken. Ya enggil man. Udah. Ih, Dah, kejang sengan Gelah. ya. Ci dua tuh tanggung jawab bang tuh. Ulian pes dolar niki makade Gusti Ayun tiang das mati kalau ben belang bling belum Belang beling bling Belang. ngopot Gusti Ayun tiang. Aduh makade ulian tutup mulut ini. Yusuf dolare Ngil. Tapi nengil. Ulian Weh. dolar besar ngemasang aden tiangnya bening.
Bocol, lingir ke melingir dipuri dados sama warat dadi sang ratu. Ngayomong ipanya, nekene-kene. Nekene-kene keladang contoh di bumi ini. Yang kena pada ada nagon kok kene lah banyak belengan korewo. Nah, Pantain bau munyi Oyong malu. Kengken baos gelah ne maro pelapan benene matur. Kengken parilaksanan gelah. Kaden gelah subeng ngaraos bidang. Gelah kesenatrio. Ada gelah melaksana, gelah mula lakar ngakuin. Bidan gelah subeng baos. Kapeni bape. Ajen ngurahe. Gelah lakar matur. Ring idoi biang, ring bagawanto, lakar ngeruruh pada wasanane melah. Gelah lakar motulak wali, lakar ngintih adin murah. Kaden keso baos gelah. Dirang nak dumun murah. Sangke cokoli dewa mau janji, lakar mau mandek ada di gudang bulan mau janji. hati mau beling. Kebelingan kingsana. Gerah subelah sekeden subenawang. Nemulo tuah wawidang ancak-ancak kurin gelah. Juta titiang tan terima. Aduh. Murah. Tanggung jawab tuh, tanggung jawab. Nah, Dadi sasong murah raos ne boyo-boyo musuang raos ne boyo-boyo nak kengken jatene ne. Putran gelah, putran sang nato ratu ne lueh dini pengtawa. Ibon cokor dewa niki. Ibu agung gelah melang benene nangke. Kemudian murah tandro merekapen yang gelah. Hah? Sing kena man murah ngingetin. siapa niki ibu? Ibu. Awen yang titiang syarat tangkel. Syaratnya puniki sangkanin liana. Kengken putran gelah. Kakenan ya bos. Siapa niki du? Kengken. Ibu Agung. Ini ibu Kemudian mau agung. ilu mau ibu agung. Aduh, Kakenan ya nak dumun. Sing dadi mau ibu. ratu Agung Melang biang. matur. Benah gitu maro luwung. Oh kan ratu nih ngai belingan du. Hati jujur Di ngawa-ngawa gitu di Cimater merekapen yang putran gelah. Kanune ngidayana ngai belengang melengang. Dan matur ke nanti mangai beling niko. Sing ada Titiang putran berdua gelah. Gusti Ayu beling ini yang okan atu. Nenek malu. Ratu tuh aku. Main ning lang. Ing. Nyajang saja. Lihat. Nejani ibu metakon kapin raga nih dewa nih. Saja ada buku keto atur ning ura kelawan ning parek-parekannya. Hah? Di kene-kene nih ngajen ini ibu ah? Sing medayu saja ibu. I dewa ngelah perilaksana buku keto. Ibu aksamang titiang puniki wantah iwangan titiang. Kemawon suka diajah-ajahan ibu saking dumun. Ritat kalau titiang sampun mau parilaksana, napi aturipun ing urah sanewawu, napi atur parakan duene. Titiang sayu wakti, sangkanin tresna rumakat sarangipun yayu, puniko ipun ayayu. Dadannya benar dewa melaksana buku keto. Tadi ini beling du. Cina kengken jatan yang ngiring anggus tenca ini. Tadi bang melaksana buku keto konen-konen apa-apa. Pun kadung masuk. Masuk apa? Masuk pejalan tiang mereka. Nih tukang aja nih pok, njak dua nih. Murid masuk sekolah, Nih bu guru nanti masuk pemani jasa malu-malu. Ingih mami telugro di tiang ratu tuh aku. Kecil. Ampuro di tiang pedek tangkir ring ajeng tap kalo cokodewa membawasan sareng ide anak. Punika wantah pianak di tiang. Niki malesiki pun dase lu. Niki gumanti pantang wicara mawenan di tiang rauh meriki mawenan cokodewa rebat sareng ide anak. Nenek malu paman. Di subanit lek tekang gelah tepau kudan paman. Dadi rasa merasa dadi paman. Paman werde. Ratu Duagung. Bener paman werde pengabehe ditudi. Di tiang ring Ratno ratu Dwipa. Dwipa
Kantun Coko Dewa eling ring dewek. Kemudian gelang sapa pen pangabeh ditu. Kemudian dadene paman tangkel mai kepuri tumben sing nyamat sare. Kadi atur titiang wawu ring Coko Dewa kawentanan titiang meduai pianak puniki pun Yayu Landari. Tap kalau ide nake alit okan Coko Dewa tedon ring kono. Bener? Iriko kocap ide sampun keseluruh tasih sarengipun pianak titiang pada aris pada demen sapunika. Paman Wardo. Yen ketu unoke aksama yang gelah pusan paman. Inggih Ratu Wawu. Kita masih pianak gelah putran gelah. Tap kalau titiang sampun uning ring lingih Coko Dewa meduwe doyanak. Mawen nang titiang rauh mangken ring ajeng kanthi mangken nguning ayang kawentanan puniki pianak titiang sareng kalih puniki. Puniki teh boyo pianak titiang Ratu Wagung. Dina kengkene. Maro kene pianak paman daduo pangan ngelah pianak. Nejani paman sing ngakuin pianak paman najatene kengkene paman. Puniki pawilangane. Dawok riang rien tangkil ring Coko Dewa. Maosan kawentanan jagat Ratno Dwipa kejarah hantuk Prabu saking Buana Raja. Bener? Kewantan ide nakelingsir maka kalih saka banyak-banyak ngemasing lina sami Ratu Wagung. Kantun raris ide alit-alit niki maka kalih memanah raris titiang mangga wenten benyangan angin pacek jagat dirika malih ring jagat Ratno Dwipa malih titiang melaeban ide maka kalih jenep dijaring Karang Mangu. Upo piro titiang kadi pianak titiang pelidi mangga dan kejarah malih keruruh malih ring Prabu Buana Raja punika gumanti pawilangan batin titiang mawe nang titiang matur mangke ring Coko Dewa. Paman. Dadene nete gelah ne Gusten paman ngirengi deui beli agung rakat gelah. Tuah putri ning jagat Ratno Dwipa ketu paman. Inggih Ratu Wagung. Iyan dan puniki antuk titiang aturan kerti bakti ring Coko Dewa. Meten kantun Coko Dewa ngadeg kadi mangkin iring titiang bas lobo mana titiang mangna benyangan wenten angin titiang pacek jagat jadi ring Ratu. Paman. Nah, apa tuh kau nih? Kengken. Aldi step kini tuh kau nih. Ade ada na sedruk mai ade na. Magenak. Mitang lugero titiang Wagung. Wentane kadi asapuniki sesuonan titiang. Man? Mawet ide anak Wagung. Kemudian putran gelah ning ngawinang. Pusaka ide anak, pusaka mulbeng bumi. Sada kepunut andok ide anak. Mawen sapuniki sesuon titiang Wagung. Uno kening. Oke tuh, Mimi Ratu, dalam kekene sedruk. Nah kengken neneng. Aksamang titiang. Wanta patut sekadi aturipun Paman Agung. Dumun titiang keliput antuk gunan-gunan puniki. Kuliane dewa keliput. Inggih. Kena guna-guna kapan lemon ini ketu. Gunan-gunan ratu ning Buana Raja. Dados titiang lipi ring angel. Res ampunika ipun laris ngaut keris titiang punika keris pusaka murbeng bumi. Mewastu titiang eling ring angel. Mawenan dewa Ya wis jengah. ampunika laris caput titiang. Laris titiang mriki tangkil ring angan ibu. Paman Wardo. Inggih titiang Ratu Wagung. Oh. Iya, beli bubuh. Nih melengan nih. Sing beling ra. Ulun lanang playboy. Tadi ketu. Sing beling ra. Mana leh? Nih. Oh, konen beling. Konen mangu dia. Jujur yo jujur. Kemana andok titiang bawa saji wawu? Dadok titiang sarang iya diokan sang mata ratu. Aji sira niki.
Di tiang gumanti wantah pepatih duene saling ngemit diri kering pun. Batu duagong. Puniki dan sanang cokorewo nerimo kewentananipun kadi mangkin. Niki wantah sampun karma wasananipun. Kudang jatmo, kudang angkian. Kudang jagat sana sampun jajahipun. Puniki digampelangipun kesugihanipun mangkin. Tawakan di tiang ibu. Oh kenyal anu bungkutnya. Ya na sampun iki bicara nih. Pasti ke puniki mesah druene. Saking Buana Raja sampun ngelbok mereka ke jagat Murdasari. Sampun napi mangkin. Napi aturan paman duene jagi muput yang dipeserang sami. Paman. Yen ada lemong untuk buku kene. Ibu lengkap. Wagum, sampun ngebawas kenten wagum. Mangga nenten cokor dewa. Sepung tangan cokor dewa, sepuneng pikayun cokor dewa. Tunungipun saking riki. Yentenipun nyak mekat. Wau. Dauh yang bawa dana mati sami. Ireng mekaon kampak. Bodinga. Kengken atur pengabeh gelahe. Jutet ya sing satudu yen ning paman ada dini kelawanin Gusten pamane. Gede? Apa ketangga sendini? Sing ada demen kapening nyai, sing ada demen kapening pagodan paman. Gede? 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 Apa nganten? Apa nganten cak jangan nganten. Jak dulu yang mana? Paman Wardo. Ini di tiang Ratu Wagum. Suk semua pesan gelah paman. Kapen pangobakten pamane. Agat paman. Nulungin buka piana gelah. Buka icene ngayu. Yen sing kedo memes sing bisa kecunek lawaning piana gelah. Nemuro subesan cita karma ni cening pok sudah merabian ngajak dari. Kewandan pinunas di tiang yang sampun mengah reng pikayun. Kantun coko dewa iling ring ilikitan jagat Ratno Duipo sareng Mudrasari. Mangkin iring jangkapan ide yana. Mempang ide pada seneng puniki. Iring margiang pewidi widanan coko dewa. Paman iden gelah tugas, iden gelah tulung kengken patut nih. Setone lakan ngelaksana yang karyon itu paman. Nggih wadah punika dilusur di tiang. Cakep pemangkin. Nebo cocok tuh. Tiang sarang siro niki. Aliang dari uraga dia Rabib. Kemudian gitu. Aing jeruk makan jeruk keadaan itu tawang. Ratu Ibu Agung. Banget ping lungsur titiang ringangan ibu. Duaning titiang angen ibu putra mekadi mangkin. Tamat titiang kelintang. Mang dene ledang ibu nyayun. Ini ku kelacuran titiang ini. Ceneng ayu dewa. Dengudiang dari dewa matur buka ketung marak kapen ini. Lan jelek melahe gelahang barang-barang dinilan melajah barang-barang senyandang dewa ngerosuk Semua pisan titiang nampen. Ratu Dewagung, pinunas di tiang mangkin iring puput teng rahu riki dumun babaos tadi riki ring perseban. Iring mangkin iring puri tedoneng bagawante duene iring reh padawasan. Mangna banyak duene semuyuk ngatureng bakti sapunika yang Yen penganan. gitu mulu bener paman. Dados patut sekali atur paman duene. Sampun diketaler riadi pasti ke sampun keluwen kasatan parekane taler. Ngiring medap-dapan ngiring. Ngiring, Puputang ngiring, sani ngiring, mangkin ngiring. ngiring. Yen puputang gerti pisan. Barangnya jadi barang-barang bener jadi orang jadi barang. Ayo. Ayo menunggu. Hadirin para pencinta seni yang berbahagia, demikianlah tadi telah kita saksikan bersama penampilan Seke Dramagong Chandra Dwipa, Duta Kabupaten Gianyar. Dengan berakhirnya penampilan Dramagong klasik ini, maka berakhir pula rangkaian acara pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya, dan akhirnya acara kami tutup dengan Paramesanti.
Om Santi Santi Santi. Om.